ka e ka no dula ya kgetha go se ye mo lebitleng leo na molato ke so taba ye ke inyaka go hlokomela batho a ba hlokomele mabitla ga bo bona o ka se dule o sa lebelele lebitla la mamago ka nnete ke bošaedi bo bogolo kudu wa tseba profo ka gae ge go fetša go hlaga lehu go ba le batho ba bangwe ba go bereka mabitla yeah and then go a phatlalla molaetša mo familing gore kua re berekile go seke go a ya mang le mang ka baka la gore wa ka ya nkua dilo tšela di leng kua di tla boa le yena batho ba ke e le ge ba hloka tsebo tabeng ya gore na letšwa le bereka jwang ke tlo ke kwa bola mo gore letšwa ga le fiwe direction letšwa le a tinyakela lona le ge nkare ge ke le bja mo ke kare o ka re le ka fetša lapa la ga bokakapa ge e ka ba lapa la ga bokakapa ga le tsene felo moe ntweng yewe ba e beetše go letšwa le ka segole le ile ga bokakapa le tlo no tepa direction ya nnete so o ka kgona go kwa gore family ya bosesi go ne le ka mokgwa e leng gore ga go a berekega gabotse ka gona bona le mokgekolo kokwa hlokaina ke yena a mo godišitšeng mara o paletše ko go no tšea ngwano ge ngwano a ntše a gola gore ngwanaka mmago o robetše mo ngwano a gola a tseba lebitla la mmage batho ba bommage ka moka ga bona ga go ne wo a ileng a re nna ke be ke phela ke ya ke a le tseba e mpotša gore lebitla lela le ka nobe ba ile ba le bereka and then batho ka moka ga bona ba tseba gore lebitla lela ga go ne motho a swantšeng a ye go lona wa ka yang go lona se a swa ya wa bona gantši malome ka kapa ge re fetša go boloka o bolela polelo botse re dula fase ge ba re ba family ka moka ba phatlalle ke ra setšhaba se phatlalle family e šala e kgoboka e bea lebitla lela gabotse ge e le gore go ne le senkana ba šala ba le bea gabotse ge ba šala ba phatlalla ba ya go kry-a ba banka gae ba tloga lebitla lela le le gabotse so ba ba ga bomma go ra gore go ile gore go tloga tšatši leo ba tšhaba go ya mola lebitleng go fihla le kgone ene sa go mmakatša ba re mme e be ile motho wa go thuša batho o paletše ke eng go thuša ngwana gage o paletše ke eng go hlokomela ntlo ya ngwana gage o paletše ke eng go fela ya go hlagolela ngwana gage wa bona ge nkebe ba mpoditše gore ba tsena kereke ye e rileng ke be ke tla kwešiša mara nka se re ke le ngaka ka tšhaba lebitla la ngwanaka bitla la ngwanaka ke nna ke santše ke tšee maekarabelo a gore ke le šireletše ke le age gobane ke tseba bohlokwa ba gore lebitla ga la swanela go timela jwale ge lebitla le timela le nna ke le ngaka ke support-a taba gore lebitla le timele ke tlo ba le bothata gobane ke re ke ne badimo ba e leng gore nna a ke ba šireletše a ke iše felo ka bona so ba meloko ba seke ba tšhaba go botša sesi gore mmage o boloketšwe kae a ba mmotse and then sesi gore ge di motsogela a kgone go tšea go bea leswika le e tla bang sešupo godimo ga bana ba gage le bona ba tla ba tsebe koko wa bona mo a leng gona gomme le bana ba sesi ge ba ka re sepela le o phasa koko wa lena ba ya go phasa mang motheletšo emsare somo moyeng rona ra lena re kgopela go tlhabošelentšo ke gona ke kgopela ba hlokaeng ra go amogela ke na le bothata ba di ka thusa ka yo ke hlokofaletswe ke motswadi ka 2021 ke na le 16 years so ke na le bothata ba boserati tsena ditabeng ene ke ngwana wa sedimo ka mo mama ko itse ga se hlokofala ke thomile ba le ditoro tse dintsi ke sa dikwešišo dira goreng ka re ke tsara ke ya hlola mo bathong ba re gore badimo ba ka ba bokile badimo ba riang ba mpoketse why santse ba pokele wena
ka re wa ke gano pheta se ba mpontshang sona. o bontshwa eng ye wena o ganang go iphethela? Eske ditoro tse dintsi ena ke kgone go ikhušiša go dira gore. se Hello. re ka se gese gore o tshwenya ke eng. Putsišo e re o lora ditoro tša mohutamang, o no re ke lora ditoro tše ntši. Nna re swantse re tsebe gore na ke tše ntši ke tša mohutamang ka tsela mohutamang. Okay. Ke thomela ka lora mogekolo mongwe o dula ka mo stateng sa ka. Ya. Sorry, ke torong, ke le torong ke tshwere ke moroto. Ke re hai re ke tse ko rotela kwa ntle. Ge ke tswa ka ntle ke bona mogekolo ene mo gate-ing. O apere all black, o tshwere selo wa se kocoba. Ke tse o tsogile jwale? Ke tsogile. A ke re go ka swara ke moroto o le torong o tla shaitša dikobo gape? Pale o tsogile. Ke torong, ke tsoga ke le torong ke re korotela ka ntle. Ya. Ka ke tsoga ke bula monyako ke lebelela gate-ing ke bona motho wa apere dress e ntsho. O tshwere selo wa hlokoloza mola gate-ing. Ke re go yena ni bonile o etsang lapho ene ke ya go yena ke bolela so. Ga ke fihla gate-ing ke mo round a gane ka sefahlego sa gagwe. Ke tšhikise sefahlego sa ka ke fihle ka fase ke kgone go bona di-eye contact tsa gagwe. Re tsene re le gate-ing tšhibi ke gare ga dilo tse dingwe a ke di kwešiše. Ke tse dintši a ke tsebe ka se re ke ditikoloso gore ke ga ke di tsebe. Di tshwere dikota tse ba di laipang ka tsona mo hlathing. Di nyako nthuma sa gore di tla mo gona di nyako nthuma gore ke phunyogile bjang a ke sa gopole. Ke tepone ke le hlathing e telele e sa feleleng ke kitima. Ka re ke kitima ka bona noga e ntsho ke ge ke phaphama. Ene ge ke tsoga ke go lora ena mogekolo ke a mmona forogo ke ena mathomo ke mmonang. Search ya ka e latlhegile ge ke nyakešiša ba re itse re ke ena. So ke tipotsiša gore o itse re bjang. O latlhegetše ke eng? Ke search bagale ba bofile moya wa ka gore o kgone go ba sharp. Search ke a letheka, ke a go tshoka, ke a hlogo, e beile kae? Beile mo mmeleng ya sefapane ka ecostic. So ya latlhega setšhela ke sa tsebe rile kae ke nyaka ko ka ra mme di tsere ke magotlo a kitimang ka mo ntlong. Ke re mara bjang cause ntho e important go nna ke moya wa ka gape mola le tsena le tšhila jaaka. Ga kry-a rawa setšhela ba iepetse moleteng. So no ka hlakahlakana sekolong a ke sa kgone focus. O le kgarebe la mengwaga e mekae? No ke na le 19 years. Okay. Ka ga geno o dula le mang? Ka gae ke dula le koko le bana ba gae ba ba itshuu. O ba boditše mohlako o leng ka gare ga ona? Koko ke bokezanile mmotsa sa re wa kwešiša mara na le ntho e mo gatellang. Wa le ko nthuša mara wa palela. Alright. Kgaitsedi yaka ke reya di-phone number and then o na le o šomiša social media? Ka e šomiša. O na le WhatsApp? ya nko no romela voice note gannyane o no re tsopolola gannyane fela o e romela mola go 076 071 2344. Metsotso e ya tshelela ngwanešo go ikela go ere a ya lesome o mongwe šo mcrs mo moyeng rona ra le tate Kakapa le tate Moreni. Thobela. A be le bolelang go no ka re ya nthatsha. Nna
ke ngwana wa kgomo mme o itswe ka nna ya gomme ge ke le mo ke tseleng ke botšiša gona le ba mpotsa ba re kua go papa wa ka wa madi o ne mokgekolo wa nnyaka ene ba gore ga ba fele ba la wa pele gore o nnyaka ke tla ba ko mme o nyetswe re kua go papa ba nnyaka ka lebaka mang ke nkgakantšha ebile ko ra ke ke gore ke ye gona ke go fihla ke re o morwa mathomo mo go mokgekolo ba go rieletše kae gona mo a nyetsweng mola koko a bang yena a sanka ba go fa leina la ka kua ga botatago ao a sanka ba mpha lona ke no se tsebe le yona a sa nkgodisitseng gore a tswa ko rua mara a sa borena le tswa mo a nyetsweng ke a go leboga tatemogolo ge o tshwenya ke sedimo sa ga botate sa madi o le ngwana o tlileng ka kgomo gantši re nyaka tsela ya go bolela le badimo ba le gore ba go tlogele a se wena o swanetšeng go tshwenyiwa a ba tshwenye ba ga botate wena re swanetše re go thuše gore dilo tša gago di loke di be gabotse badimo ba le a ba go fe dimpho ba seke ba go tlaiša gobane ga se wena wa phoso e tla ba batswading ka lebaka la gore ga o tsebe se se ba tlogantšhitšeng ka ge e le gore o file leina ka mo bogadi ba mme re swanetše gore re boledišane le modimo e leng gore ba go file leina la gage gore a kgone go go fa dimpho a go šireletše badimo ba le ba ga botate ba madi se ba se nyakang ba se boledišane le modimo gobane o golela ka mogare ga lapa le la ga botate ka ge o le ngwana kgomo akere yeo tsela re na le yona ya gore ge motho a tshwenya ke badimo ba bopapage re mo iša solong re mo iša sebataoleng a re mo iše mabitleng a ka kua ga botate gobane ge re thoma re mo tsentšha ka kua gona re mo amogela kgorong tša ga botatage and then ba ga botatage go tlo ra gore ba fetse ba monyetše mola e le gore wena o šetše mmagwanyetše ka wena o malapeng a batho ebile o rieletšwe ka leina la mokgalabo wa koo ene segaga borena se re ngwana kgomo ka gare ga fane ye ya ga borena re monyala e le ngwana kgomo o kgona go fihla ka mogare ga lapa badimo ba ga botate ba e leng gore ngwana a se wa madi ba mo fe maatla go ba mahlatse go feta bana ba bang bantši ba le gona ka mokgorong jwale re tlo no go thuša godimo ga lebaka le e tla re nyake tsela ya gore badimo ba botate ba ballang ke mang gona o lla nyaka eng ene se a se nyakang re ka se fediša ka mokgwa wa mohuta mang badimo santše ba bolele le wena a ba swanela go go tlaiša badimo ba swanetše ba bolele le wena ba go botse gore o dire eng o ba phethele a ba swanela go kry-a ba go feletša mebereko ba go senyetša ba boa ba go thubela manyalo ba boa ba go ba juiša a se badimo ba o ke dira badimo ba nna re ba tshepang ke botatemogolo wa rena ba ka se re tlaiše re le bana ba bona ge e re ne phošo a batle ditorong ba re botse ka ge badimo ba bolela le rena thobela ga ke tsebe gore ke tswele pele ka engwe ya ke ne le mmake wa ntatelela o no be e le legolantlo bongwe o no re o ne ba se rate go tla gae mara ga re kwa ka polelo ga re ke go potse ga ga tloga toropong wa gona kua ga bomma wa rena jwale ke ile le toroshe ke lorile ke ka re dirile modiro ka gata our family tlile ka moka le yena ke a mmona fo gona o dutse kore mola motseng ola wa ka o ka re ke metsela ya sekgalela wa e bona metsela kore o mmeng kwa gona ya mabu gommene tšhuru ke a mmona o dutse mo mmotwaneng amilao ke bile ke a rumona ke a mmakalele ka o tlile go ao ke a dumeša ke potelela ka morago ya ge ke potela ka morago ke kira gone sediba ka metsa maspone konkone gomme dipudi di phetse ka mogare ga sona ke a boa ke a di raka ke di raka tše dintšela di a sepela go šala e tee ya ganela
ya ke a tsena gona ka makere ke a e raga ya gane re fela ebile ke e swara ka naka le ye e šalang ke a tshadi goba ke a poo ke phoko mara ka re le bo brown ke bo brown khulu bo brown o a se phoko ke tshadi ya ke ya go e bofa wa mohlare wa se dinjela le se petse se diwa se la se ba gona ka mogola ka bona metsala sona mara ke tla ba gore ka mo be ke se ka nako mo ke sa ka mara ke tse go ne se diwa ka morago mara go bona se diwa seo ebile di-position di dira ka ya sepele marofala e fihlela ebile ke e swara ka naka e goga ke ya go e bofa le modiro a ke tswerebile modiro wa go tlhaetse mare ke modiro wa tseba maelang ka go fa go ona ne godimo ga toro o e lorileng go ne le ditoro tše dingwe di nyaka go nyakišišwa why ke re go ne toro tše dingwe di nyaka go nyakišišwa metse a sediba ka bona ke taelo and then metsa sediba ile go taelo o bone le dipudi mo godimo ga taelo ye ga toro ya gago and then o boneng le dipudi godimo ga toro ya gago re swanetse re ye go nyaka go tseba re badimo ba gago ba belaela gore o dire eng ka metsi a sediba ba belaela gore o dire eng ka pudi ye ba go bontšhang yona ba belaela gore thabeng o ye go dira eng lebaka le legolo ke gore re lebeletše taba ya gore o ska no thoma wa no reka pudi o a go nyaka sediba godimo ga thaba ba re wa phasa o ka fetša o wela ka gare ga mathata jwale ke rea nako o tle re lekole toro ya gago re e bone gore e ya kae o e fa ke mang ke mokgekolo ke mokhalabe re bone gore bereka jwa mara ka ga o bona pudi ya tshadi ke sešupa sa go bontšha gore go ne le mokgekolo wa belaelang a nyaka go pudi fela re swanetse re tseba gore pudi ye ke pudi ya thetho ke pudi ya ditebogo ke pudi ya go phopotha badimo ana ke pudi ya go bula eng ke pudi ya go hlatswa ditaola re santse re tsebe gore pudi ye badimo ba e nyakang ke ya go dira eng gobane pudi e bereka dilong tše dintšhi tabeng ya thoko ya sedimo a ke pudi ye e nyakang ke monga leina re swanetse o tle re tle re go thuše re nyake re bone gore badimo ba re fa eng godimo ga toro ya gago gobane e ne dilo tše dintšhi ka bo yona mara se felele yena monno ke bolelang ka yena wa gefuwa gape ke a ntse gore ke lora o kore o ka re o ka o noketse ka lesakeng o riang ba mo noketse ka lesakeng mara o ka ba re re moišitše re ile go mala fiša so mmene o a leng pisi ya malafa ke kare ke motho ke motse ba mara ke tsebo ke tla re ke naga o nnona ga mokalafo wa gage nta go ntlaga ba mo kgathatsebetše dintlha tše mo godimo kore o ka re ba mo swaya so gore bala torong sale ke mokwa teng ke lena ke tšhoni gore mare jale ka go e gole ke eruang wena o ile ga emelela molao o mo bontšha o ka ro ga botse marisitše la dikhathing ditsebe ke leswao ene ge leswao le tšwa go yena go ra gore ke yena a kolotago se sengwe se a santseng a se tlhabele bakhalabe fela re swanetse go tseba gorena medimo ya bakgekolo e belaela ka eng a tle gae monno o ne mengwage mekae go njwala a sa tle gae ke gale ntatemoreng last year nna ke hlabišitše bana baka no kwa ba rutlile a tsena a tswa ke sala eya fele tlhaba la go sa bara monyaka ba ra buile toropo botse morago mosadi ya gage le ya motseba re a motseba ba gona ko toropong ka moka ge le bolala le mosadi le yena o palela ko go eletša monna gore a tle gae ba botse bona ka bona ba no senyake go tla gae yena mosadi o ile awa ga a kwane go tlhobile rena ba bo monna re mo founela founeng nkono kgoboketša bakhalabe ba geno le bakgekolo le tle le nketele nke re dulele fase re fe bakhalabe taba ye badimo ba re fe tlhatlho godimo ga yona le gore monno la gabo rena a bowe a tle ka gae
gobane ga go tlo re thuša lebakeng la gore mokgalabola a je ke toropo re mo lebeletše go ka se re thuše re swanetše re tsebe gore mo gae o tšhaba eng a na ba mmoditše gore le a moloya re tsebe o rakilwe ka dihlare re tsebe goba ko o no ba a kgahla ke toropo re tsebe and then re monyakele taelo a kgone go boa ka gore banna ba bantši mogala ba gešo ba khweletše makgweng ga buale ke bona ba tshwenyang ba re kgopela go tlišwa gae mola e le gore batho ba sa neta ba tšheleta gore ba ka tliša batho gae jwang ke go lebogile thank you re leboga motheletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM msereso mo moyeng dumela a re gona ra lena taba ya badimo ke na le mmamma wa ka o robetse ge ke tšwa ke ya bathong ba mpotsa gore ke tshwanetse ke phasa tate wa ka hello ke a go kwa ge o e tšwa ba re o ye go phasa papa wa gago mara empa ba sa nyala mma wa ka le o ile a robala before tlo nyalana le ke maka gore ba re ke go phasa letsi mo le a robetseng gona le mo a robetseng gona ge ke ya go ba gabo a ba tsebe le ditla la gage ba lote ba ga boloketse somewhere mo diphaseng ba gabo ba tseba a boloketšwe kae ka mosaika wa tseba wa bolela e fele go kgaola ba gabo tate a ba tsebe mo papa go a boloketšeng gona ba lote ba boloketse gona ka mo dipolaseng modimo ga a boloketšwe dipolaseng ke maekarabelo a batho ba gabo gore ba molate lebaka ke gore a gone modimo wa swanetšeng go kgwelela ka gare ga dipolasa se re swanetšeng go se gopola sese batho ba fela ba sa late badimo ka dipolaseng ba kgahla ke ge ba tšea buala ba ya go phasa dipolaseng ba lebetše gore go sasa go ka notla motho a reka polase a rua ditau ka mo go na go le lebitla le la tla lapalla ko go ya mo la bitlelela maela nnang ka lefang ngwana šia ba ga botate a batle re ba fetsela ya gore ba ye go tšea bitla le la tate buang ka kua dipolaseng ba tle ba le tliše mo e leng gore bana ba tlo re ge ba nyaka ba se sokole motse wa papa go kae ba ska nyalana jale nna ke le mma wa ka fela jale ke ba ka le tla tata o yena o se le da o tsole wala gala o pass ke re ya nako o ntlele le batho ba le ba ga botate wena se segolo gore o tlo tshwenya ke ba khalabe ba ka lebaka la gore a ke re tata go ba le robetse ge nkebe a se a robala be re tla re o tla go thuša go goleng go di tšeke mang ke malome yago a go go le mma go se mma fe all right a re mothuše le ga ga nne go thuša yena papago a re mothuše re molate ka kua dipolaseng re mmie mola and then a go tloge morago go fitlhelela botša ba gabo gore ke eng se ba swanetšeng go se dira ka wena ka lebaka la gore go nwa le o sokodiša wena monna o mongwe le o mongwe o swanetše go tseba gore ngwana wa gage ko wa gage o swanetše ya mohlokomele mara ga a sa mohlokomele tšatši la robetše a se ka iša ditoro go bana ko go tla iša bana wena go nwa le nto e diragalang o a tla išega o swanetše a tshwenye ba gabo ka re wena a senkanyaka go ka go godiša ke ntse di shang gore wa kgonagala e le gore a kanka a tla ka lapeng go tlodisa tswenjane gore wa bona ge re ya nneteng tate mogolo a e kgonagale gore o ye go lokiša dilo tša ka kua ga botate tate a se ya go nyala go no ya go lokiša e no ba ge re ria favor gore ba ga botate
re ba thushe and then re no ba ria favor gore le wena o no tseba re le bitla la tatago ke le and then re no ba re mo thusha re mo khutšisha fela a se kgapeletswa re dire ko wena e swanetse e rie ke batho ba fane ya gage ke bona ba swanetseng ba molate kua dipolaseng ba mo tšiše mo ba mo riele lebitla la gabotse ba mo epolole ka marapo ba tle ba mmoloke mo go swanetseng gona o ka re o kgaogile ne ya a ebe network ka gore o sa le gona mo mogaleng yena msrs mo moyeng Thobela malome kakapa. Thobela Le kae? ona ra lena A o rona. Ke le putišo. ya Ne ke gopela gore ke le hloka eng. Malobanyana mo profo buletse tabeng nngwe mo. ya A re la ke go tshwenya ke badimo. Modimo a go tshwenya e ka sebe motho ene gore o a motseba e santse le re motho ene gore maybe ke gale a hlokofetse wena o sabe wa belegwa ke ka mokgwa ke mokoleng ka gona o nkwele gabotse go tshwenya ke badimo ba go thwasa o ka se thwasetse motho e leng gore o no belegwa and then a le gona a ba fetša a phela le wena mo ka morago ga mengwaga mebedi a robala ba re wena o swere ke mothola jwale go le bothata šibo ka mo femeleng ya gae ka moka ga bona ba re ba tshwenya ke mokgekolo a ba tshwenya o be bantše a le gona ba mo tseba ka moka ga bona jwale e dirile go o e bolela maloba ka kwa e nkgwatha ka re no a ke tle ke kry-e clarity ga botse gore go diragalang ba swanetše ba nyakišiše gore ba swere ke bomang mokgekolo ba bolelang ka yena ba ka mmona ditoro mara e ka sebe yena a ba fago nneo nneo ya sedimo ngwana o belegwa le yona nneo ya sedimo ngwana ga e kry-e tseleng ga ntše a phela badimo ge ngwana a belega ba tseba gore wo e tlo ba ngaka wo e tlo ba moprofeta wo e tlo ba engineer wo e tlo ba artisan wo e tlo ba lecturer wo e tlo ba badimo ba be ba tseba bona ngwana ga a gola o ne gola nneo ya gage e le gona e le mo go yena ke bothata ka molapeng ka bedile ga botse mokgekolo yena o ile a tsamaya a ya go twasa o ka re a senke a boa gabo a le re ke go dira a senke a go roga wa go o ka re o dirile bogafunyana nka re merwala gage ya šalela morago ba senke itla gona mo tabeng tše pedi seo jale ba bangwe ba mathomo ba rile bona wa ba tshwenyanya ka gore ba yo feleletša ba re ba tšee merwale ya ga ntle ka gae o ba šetse a rile ntho re e bitša go mohlabo goba go ja nyoko wa bona mo a ke ne bonnete ka gore o be a thasa mothaso wa Sepedi o okay ya bese wa gamijalo le wa Sepedi mongaka wa gagwe le ya motseba o robetse le yena mongaka wa gagwe o robetse fela lapa le sa le tseba gore ke lefe awa gona ka ga e ra go tseba bone ke re motho a ba tshwereng ke motho no ra mo tseba ka mokana le nna ke le o monnyane so ke a mo tseba mofokolo okay e ya lokišega go lokišegeng ga gona e nyaka ge nna ke lebelela ke bona gore na mokgekolo o nyaka eng ene le ilokiše jwang ka ge e le taba ya kgoro a e nyake ditaola e nyaka meropa wa e nyaka meropa re nyaka taba mo go tlo bolelang mokgekolo ka sebele gore re dire eng ka yena o nyaka gore re mo direle eng yena go thieleditše motho mang le mang go na le gore le tle le bue le re moremi o re go tlo ba le dipotšišo e fela ge e le gore re košeng re kgona go bolela taba e tee ye e kwang ke batho ka moka gomme ba kgona go e šala morago re a kgona go phetha ka mokgwa go swanetšeng ka gona bolela le bona ba ba reng mokgekolo wa ba tshwenya leitle ke bana beno ka moka o ka re setse le ba bararo ba ba llang ka mokgekolo ke tabe bonolo ye e lokišegang ke tabe bonolo ye re swantšeng re tsebe gore mokgekolo ka go bolokiweng ga gage o bolokilwe ga botse na mokgekolo pelaelo ya gage ke eng
ge motho a šala a etla go batho gafetša robetše o ne le pelaelo ya neng le yona ene godimo ga pelaelo yeo e nyaka go nyakišišwa pele re ka kitimela mola serapeng sa mokgekolo ya e re ke pele ka nna ntate prof ya ke nna ke ne bothata nna bothata ba ka ke lora ditoro tse leng gore le nna ka bonna di a ntshoša o lora eng so ke lora ka metsi ka kudu ke le ene ge ke lora ka metsi ke tlo ke bontšhiwa bore ke bontšhiwa gabotse ntho ya ka mo metsing ke e bone gabotse then yaanong e mpha bothata ka gore ge nka fetsa go lora ka yona gantse le ke bolela so maoto a ka a re tsene torong nko o re botse gore o lora eng o lora noga o lora mosadi a lekgowa o lora motho ka dipheta o lora bengwako ka gare ga metsi ya majwang o lora eng wena wa tsa tora ka ebile jwang tate moreng e thobela ka moga ke ne le ngwana o e leng gore ga a raite ga botsenyana toro e tla ka ngwana everyday ge ke lora ke a ke no dula ke bala ka ena ka pelo gore ngwane ke nyaka re a be raita sonne bana ba bangwe so ge ke thoma go lora ga botse ka metsi go diragetse gore ke lora e le gore ke a tsamaya a ke tse gore ke a kae ge ke fihla ke noka so mara ke fihla santse gore ke fihlelele ka mo nokeng eo ke kry le o ka re ke pleke e ne melete mara ke kgone go tsa gore ke santse ke tse efe tsela ditsela tse ke tse dintsi ge ke tsene then ke tsena ka mogare ga tseleng go no tantsa gore tsena mo moleteng o šušumele and then nna ke ne be ke ne le mmele mara ke ile ka kgona go šušumela mo moleteng gore ke subelele ge ke fitlhelela ka kua ke re le ngwako ke re ke a o lebelela ga o ne mafestere mara a ne digalase ge ke tsena ka mogare ga mafestere ao ke tsena ka mara motsong ge ke tsena ke fitlha mo ke feta ke e bona mara e le ka sebopego sa motho mara mosela ona e se wa motho gomme e apere kobo e khubedu ke a feta ge ke feta ke dula fase ge ke tsena ka morangwako ke kgwetsa go le bakgekolo ba bantši ka morangwako ka mole bane a ke kgone go bolela le bakgekolo ba ke no dula fase ngwane wa ka wa tse wa kitima wa ka ntle ge ke santse ke šale ngwana morago mokgekolo a le mo mojako gore nota gore ba le mo godimo ga ka ngwanaka ke a mo go yena ke a patlama ge ke robala mo godimo aga ke thomo bona e le o mošweu ka sebopego sebopego se le ge re ke a se lebelela a ke kgone go buša gore nka re ke sa mokgekolo mara a se mokgekolo ke mmontšhiwa e leng tate mogolo wa ka mara nna ke motsebe tate mogolo ke a mmona gore o mošweu bjale ke kgone bona gore motho maro ka re ke motho o mososo bana ge ke fetša gore ba mo go yena purapura ela e apereng ke ntho ela ke reng ke a e bona ka kua ntle e khwibedu e a fetoga jwale o apara purapura e blue o re mo go nna gore wa tsa ke ngwanaka go tloga le kgono mathata ago a teo fela nnete wena santse gore o bule pelo ya ga gore e lokologe and then ge a fela mathata go santse gore o bue le kgomo o tle le yona gona mo ke motšhe kere ge ke etla le kgomo tse ke tse go leboga ke tlo tla jwa mokare le ge ke etla mo ditsela tse nna ke ditsebe di a mpalela gore gona ka mokgono ga kanegile o tlo ga le ka nologa and then ya feta torweo la bobedi ke lora gape jwale mo ke ka metse nna jwale ke belege ngwana ka dimpa tate prof mara ngwane ga a kgame ke metseng ge ke tsena ka mo metsing ka mo dieta tsa ka di gana maoto a ka a gona go ya godimo ke pala ke go gata ke a sepele mara e ke inama ka ngwane ke tsena le yena ka metseng mara ngwane yena ga a kgame ke metsi ke a le ke a maka e ke tlo gore ke bona yona motho o ke mmono mošola o kua godimo o apere purapura ela gage jale le gore je ke mmona gabotse o apere purapura e šweu o a mpitša gore tlhatloga ke re nka se kgone o tsena ka mogara metsi jale go boima ka mokwe ge ke tlhatloga ke mmona yena ke mmona ka seemo sa tate mogolo mara ke wa mafelelong ke seemo sa ntho e kwe e tshošang ekwe jale ke a tlhatloga o mpea ka kua godimo gore go tloga le kgono wa bona šaba leo le lebeletseng le le ka kua ngwanaka le tlo go phediša o santse o thomo ba rapelela batho ba ba fole ba direng o thomo ntlhalosetse ke re aowa ga teng ka se kgone go rapelela batho ditse ka gare ga metsi ke santse gore ke etswe ka mo metsing gore batho ba ke kgone go ba rapelela
o re no man gona ka mpho ke a go ruta santse gore o tsebe gore santse o tle ka mo metseng ka mo everyday wena o tle ka nako ebile o mpha le nako gore ka nako so ya 12 o be o le gore wa tla ka mo nokeng ka mo gore o tle o kgone gore ke go fe dimphotse gore o kgone go ratelela batho re ae nna ka 12 nka kgone o ya ka nokeng nna ke resina le ena gore why ke ra ke re 12 wa re ke nako ya badimo o re no e tla ka mo nokeng wena ene bane ke ne bothata ge nka feta mo dinokeng mo metseng mo dinokeng di tsa go rena je a ke kgone go tshela noka ke palela ke go ntshela ke noka ke wela ka gare ga noka ko gore taba e go riagalla le ge o le ka gare ga koloi ge ka re ke le ka gare ga koloi ka feta go le noka e le gore maybe ne sebata ke a hlaka-hlakana o na le badimo sese twi a ke ene sedimo sa gago a se nyake o no thoma ka go kitimela go thwasa sedimo sa gago se nyaka re se lebelele pele sedimo sa metsi se fapana le dithwaso tše dingwe sedimo sa metsi se ne le thwaso ya gona se ne se nnoši modimo o go fa tlhahlo ya dilo tše dintši ene o bolela le wena ene o go fa ditaba ka moka ka botlalo a se thokolosi ka re ke kgono re ke re ke a lora ke loreng like motho a tsoreng ke boroko trop ke fella ke boroko ka sobagela o ka re motho o mpontšha vision ya ba pono gore ke a tsoga ke fella ke boroko bjale ka re a poneo ene nna bano nna a ke tsore maybe ke nna ke le in denial gore bjang ka bokala a ke re nna ke goletse ka kerekeng tsoko jale kerekeng tsoko e imphatulwe le nngwe ke sa e kwešišeng jale mare bothata ba ka ke gore gane jwale ge nka re ke dutse so e no mpotsa re tsamo botsa mokete sekete ge ke fitlha ka mo ke botsa motho o ne gore nto gona ka mokgwa e bolela ya no badimo ba gago ba phološa badimo ba gago ba bolela badimo ba gago ba go fa tsela badimo ba gago le ka mo ngakong ka mo ge ke robetse bošego go no ba dilo o kore go ruku o ka re go ntse ka re ya folwa ka marang wa kwa ke and then nna ke reng no man e folwa ka nako tse ka bo 11 so ka bo 11 bo 12 ge e thola ruku ba ntse tla le nka re no e re ke tswe ke ishale morago bona gore go diragala a ke bone stilo ka mo ngakong a go le ntse ke e bona a ke e bone go yeo and then ka moswane ke tlo re ke dutse fela a mputse gore na o mpone maane bošego gore ke tlile ka gae na ke raya ka bona selo a re buela a o te kwa selo buu ke re e ba ka mokgwa mongwe a ke tšhoge ntate prof go dilo tse di diragala go ba le sebete sa gore ke di šale morago o kompotse mo mo ga geno go ne motho e leng gore o ile a hlokofala ka a wela ka gare ga metsi a re nae a le nae ne alright mo ga geno le dula bogole bo bokae le noka na se go gole le noka le nna mo ke dulang ga ntse ke dula ga ka nna le ga ka go gole le noka ga ke le mogodimo noka e bua tlase alright noka ya go bontšhang yona gantši ke ya mo ga geno goba ke yena a te kgethelang yona noka tsokwa ke re mo torong o kgona bona gore ke no wa te kgethela noka tse ke di lebetseng ka re nna ke ile ka ba ka tšea le sebetsa sa gore noga ke ka mo nokeng ko lebelela noka tse gore ka nnete o gona mo gausi gore ketse a se a mpontšhang yona elan alright ke kgopela gore go ya nokeng o mo kgopele gore o se ka sepela o nnoši a nke ebile ke a boifa ka lebaka la gore ditoro tše di so batho ba bantši ba feleleditše ba wela ka gare ga metsi bangwe ba bitša ke medimo ya bona ka nnete bangwe ba berekile ka senepe ba se lahletše ka gare ga metsi ba se berekile ka mmitša o bona metsi gantši o bona lehula gago jale nna ge ke ya ka nokeng ke tsamaya le motho go diraga semaka go tlo tswelelang ge ke gora ke re nna go diaga gore nka re ke wele ka metsing a kere a ke wele go tlo tswelela motho wa ditšhila ke tse gore o tla ba tswelela kae motho wa ditšhila o ga a tswelela o no ntebelela ene o feta a ne le mpia metlhe
e ke mre last week ke le ke a omanya ke re kgantse wa o sa ntshwareletse ka re wa mpona gore ke nyako wela ka metsi ga mphetole ke re no ba tlamela ke se tshwareletse mo wena ga mphetole nnete ga setse go tshela mpi e tlompela e tshela noka ya godimo re nyakana le motho re two ke re motho o laka le ela gore gate motho o la re tse re feleletse kae ya wena wa tseba taba tša gago di straight taba tša gago di straight di nyaka fela gore ge o ntse o le gare ga dipoledišano le motho o bolela le yena o mo kgopele tsela gore ke thome ke dire eng no ga dula a sa tla ka re ke mo mantse last wa o mo manya ka mra ka re ke kgopela gore a ntloge ka morago ke mo mantse mara setse gantse le ke ne le bo ma-3 months ke sa mone a sa tle mo ditorong alright wa o moraka ka gore motho wa go phološa ene yena le ge e le gore motlhampe go direga nto e sena se ka moga ka prof ka moswane ke tlo e bona o tlo mpotsa re nto se se ba dirile so ge ke ya moko ke ra go le gona ka mokgong alright a gona molato ke tla ria nako le wena o kry-e nako o tle le mogala wa geno a ke le mogala di o robetse o mogala bo robetse o ka tla le mangwa ka o tla tla le o motio wa ka ga ya kere ga di mara go le motho o ke phelang le ena ke itlamešetšang bophelo le ene ya wena bo se wa nyalwa ke be ke nyetswe ya no wena e tla le ba geno ke se ke ka tla le motho ke phelang le ena tša molekane re tla di bona ka morago wa gago wa gone jwale e tla le ba ba geno pele re tle re nyake re bone gore dilo tša gago di eme jwang lebaka ke gore a ke re jwale a sebe a go nyala o ka ge wena o bo o nyetswa ke jwale a re mohlomphe re se ke ra mo imetša ka ditaba a se ka kwa ditaba tše thata wa tla kry-a šetše lelwa goba motho wa modimo wa boifa wa tla kry-a e ba o ka re jwale awa yena ke a manegela nto nngwe le nngwe sese kgoši a re dieng dilo ga botse ka tsela ya nnete mathata ga go anya ke gore o wa hlehlelela no yeo ke a mokwa eo gore o re se ka ka tla le motho nka se gapeletse ke tla tla le batswadi ke kwa o ka re wa e reasonela a ke reasonele alright ke ra gore ke ano tsa re a ke ne sephiri le yena mara ga a se ka tla le yena a se bothata alright no re lebogile kudu baeng ba le ba rena ba fihlile tše ntšhi wena o tlo kry-a difounu mo o tla mfounela ka morago ga lenane go nna le wena ra bolela kere o lokile ntate ka kapa ke lebetse go go dumediša ngwanešo a wa o dumediše toboro se ka fao toboro se ke tlo mo dumediša ene ke be ke thoma go tsena mese ke founa di a gana a gone bothata ngwanešo
nyaka mogwera yo ka motshephago ke rena mogwera yo Motse Community Radio Station ke mogwera wa gago wa potego dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupong go fihla la bone iri ya senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego gare Right, mo telecho Motse Community Radio gona fa le go 96 number 3 FM re tšefela metsotsong e masomepedi hlano fela go ikela go area lesomete 25 minutes before the hour 11 o'clock seremi mušetše gae ge mosadi a go palela o se mmethe mušetše ga gabo ba go moruta molao kapa mušetše ga gabo pele ga fa go tšetše sekotshane a tsamaya le tlou tša baroka ba itla go wena ba re sona wa ledi gomme ntle le go senya sebaka moroka ba iti ba rena ke ba ngwanešo ba gorogile o ka ba amogela semmušo le bona ba tamiše ba theletše ke moka a re kgone go tsena dithabeng nako e sa re dumelela professor a ke go leboge malome ka kapa re lebogele modimo wa go šireleditšeng magagešo batswadi ba ka sesi abuti malome mmamalome madume a borutho a go tšwa go phahla a mašouši ao le kae na re gona mmamalome malome sesi abuti ke a le kgopela ke kgopela re mo le seke la bolela taba tša go le segiša ka batho ke kgopela le bolele taba tša go aga motse wa bolena ke kgopela le bolele se se tlong go thuša motse wa ga bolena se tlong go thuša se se gore o felletše o tsena ka gare ga pholo ke a le kgopela ge e le gore go ne le ditaba tše e leng gore le nyaka re di bolela tša lapa ga di na molato se segolo ke ge e ka ba ditaba tša kago e se ka ba taba tše e leng gore tlo di bolela di a fetša di a re se re thuše ka selo ke gore ke a le kgopela malome ka kapa o ka nabanaba le yona gore motheeletši wa beng a se gona be ka go feta o mmeele yona a ekwe gore e sepetše jwang poledišano tša rena tša maloba tša lapa le la ga borena ka nnete a motheletši wa Motse Community a radio ge ka ba ke gona bula selemo sa go sa mamorato e re ke go tumediše ebile ke go leboga ge ka ba e kgale o ditse gona fa 96 number 3 FM reno ke no emiša letsogo la ka la go ja ke no re tanke ga te tanke ga bedi tanke ga raro gore o kgetha rena ka re ga tšona ka moka ge ke go bea mokganyong ka leihlo la kgopolo motheletši beke ya go feta ka labone re ile ra ba a le lapa la go tšwa gona ka fa le lefaseng la ga bota mo e lego gore sesi o walla o re mmagwe o hlokofetše gomme mmagwe a hlokofetšego kgaetšedi ya rena o a tlaiša o tlaiša ke tša bophelo le go foufala o foufetše ga a kwešiše gore na gabotse go foufala o foufetše ka fase ga mabaka a mafe gomme o lla le ka ngwana bo kapa ke abuti ya gwe o e le gore o le yena ga a sa tla gae o dutše ga bo mosadi gomme ge e le malome le mogatša malome bona aua ga ba nyake go tseba selo ka lapa le la ga bokgaetšedi ya rena le ge ba tlile gae ga ba tle ka gae ditaba tša lapa le ke tše dintšhi mo e leng gore re ile ra be ra kwešiša gore di hloka gore ba buele kgono mo e leng gore ba ile ge re letšetša mogatša malome le malome mogala ka kua go la Gauteng le bona ba thoma a go latofatša bana ba ka gore ga ba bolele nnete a bana le maaka fale jwale re ile ra ba kgopela gore magagešo buang letleng keno ke bue ke leboge moroka ge malome le mogatša malome ba senke ba nyatša pitšo ba tepontšhitše gore go tšwa boteng ba pelo tša bona ba rata ge lapa le la gabo bona e šita lelapa la gabo sesi le ka thušega ke go kwele gabotse ge o re go bona gore ditaba tše re di bolelago e be ditaba tše e leng gore ke tša kago ebile di a kwagala gore malapa a ile a mabedi a nyaka thušo gore lapa la gabo bona le kgone go tšwela pele se sengwe se ke tlo kgopelang gore ke tlaletša dikgopelo tša gago mo go bona ko gore magagešo ga re go thoma dilo fase go tšela tša beke ya go feta se ke se kgopelang mo go lena ka moka ga lena ke gore re berekeleng go kry-a way forward
ya gore lapa le le boelana jwang a thušega jwang and then malome ge e ka ba go be go ne le mo e leng gore o ile a no kgopya a sebe a we gore o kgopile le kgonne o tla tseba gore no ke ile ka thitšwa ke moka bana ba kgaetsene ka ba kgopišaga ka 1 2 3 4 go a kgonagala motho o mogolo o kgona go gakanega motho o mogolo o kgona go fahlega motho o mogolo o kgona go tanya ke diretse a se a we gore o tanya ke diretse bana ba gešo mo le lena malome ga ratla go lefa monyetla wa gore le reproveleng gore na ba ba wrong ke ba bafe ba ba right ke ba ba feng we go forward and re kgopela gore re berekišaneng godimo ga sewe mathata a bolena a tseba ke lena le gore a thomile kae mo e leng nnete ke e feng ye e seng nnete ke e feng mara gone jwale re nyaka gore re berekeleng tabeng ya tšwelopele ya gore re tšwela pele jwang gore bana baje e sa le ba bannyane ba kgone go phela ka fase ga hlahlo ya lena ka tumelo ya segaga borena re le maafrika re dumela gore bahu ba ga borena ba ba robetšeng ga ba hwa ba robetše ba kgona go bona ditlaišego tša rena tša lefase jwale ge e ka ba bana ba ke ba tlolla ka mogoke e le gore ga ba kgone go kry-a hlahlo go tšwa go lena kgaetšedi ya go o kwa bohloko le mo a robetšeng ka baka la gore motswadi o mongwe le mongwe ga a robala o šia bana le ba bagolo ba gabo ka go tseba gore ba tlo šala ba hlokomelegile gore ba gole e be banna e be basadi jwale magagešo moroka thobela nka thaba kudu tabeng ya mathomo re ka kwešiša gore lebitla la mmagongwano go diragala eng ka lona mo e leng gore bana ba ba swantse ba re ge ba nyaka go phasa ba palle ko go phasa kua go mma go bona ba phase sekgweng number 2 go be le clarity ya gore lapa le bana ba ba dulang ka mo go lona ke la ga bo bona goba awana e hlake and then ge ka ba ga se la ga bo bona ba tsebe gore ba swantse ba berekele go nyakela mma go bona lapa and then ge ka ba ke la ga bo bona family ka moka e tsebe gore le ka letšatši la mohlolo ga go ne motho a tlo re ge bo malome ba fetša go robala a tla tšwelela re ka mo a se ka ga bolena ke ga mang ke tekwa gabotse o tloga o tekwa nke magareng ga moga tša malome le malome nke ba hlalose tiragalo ya ka kua mabitleng ye e pallišang family go ya go khunama mabitleng a ga bobona go ga le kopelwana le batamele go a tla go fa polelo malome o ka batamela thobela malome malome ka kapa le morwaka ka mo ke tamiša le batlogolo le setšhaba ka moka sa community sa motse malome ka kapa taba ya ka kua dirapeng o ka re mme bogone le mo re e sa kwagaleng gabotse ka gore a ke gopole re fa taelo ya gore go se ka ga bua ka kua dirapeng ka re bana ba sese ba ya ke moka ba ilo ba hlagole ba kgona go ya ba hlagole and then ba bolelešana le mma go bona ba kgona go bolelešana le mma go bona ebile bona ba ya gago le go feta rena re thoma malobanyana rena gape go bua ka kua dirapeng ke ntwe ke e tsebago so a ile re ke gopola gabotse lebaka la gore motlogolo a fihlele ke polelo ya gore a ilo kgopela kua segolong a ke lo goba go phasa kua segolong e be le ge o ka re ba ke sa gopola re maatšamole ba tlatla e hlatsela ka re ditaba tše ntšhi ba botša yena nna ke kgole le bona go ne le dilo tše ba di bolelang ba ne le yena ke yena di kwešišang go feta nna gore ebile ke a gopola re be ke le gona ge be re le mo segolong re mo phasetše e be le ka taba
o ka re be le a taelo e be mo tswetse o ka ronela mokgwa bo sedimo sa bo papa o ka re se monyaka bjale ba taba tša gore o ka gona ka baka la gore a re tsebe gore na go diregang ka taba tša bo papa ene se ga gona bjale o ka gone a ye segolong ke moka a lo ba phasa kua segolong ke yona ke ntwe ke tsebago yeo ka re o ne le ka tseba re o ne le taelo e ba ile ba montšhetšana fela ka se bolele gore keng e le gore bo gapeletša gore ke moka aloi e bega kua ka re taba tšana ka di tswela ka ga bopapa ene mola rena ba ga bopapa re sa go tsebe ee ke yona taba yeo ya taba tšao ya ka kua dirapeng mara ba ya ka kua ba dire ene se sengwe ke nyaka go se bontšha mo ke gore le rena re thusitswe ke bona ka dirapa tša bana ba ga borena ba e le goreng ditimelele ka rena be re sa le goe ke bona ba re thuswe ba re malome mamang go robetse mo mane mamang go robetse mo mamang go robetse mo so ke bona ba tseba tatso re tloga re bealana le nako go re tlile re re ka froga masa re ya go tšea enke re yo kua re o feta kua re ba tlhola re tlhagole mola le mona be re tsamaya le bona ke yona ntobe ya go ya kua ntle be le yone ke tseba ya kwa segolong malome ka kapa thobela sese mogatša malome go šo o gona malome šo o gona o bolokegile o seke wa tšhoga mo re berekela a go lokiša gore le lena ge le tloga mo le tsebeng gore le ya go thoma go phedišana jwang ke kgopela gore o bule pelo ya gago o bolele le malome le mogatša malome ba go theeleditše gore ke eng dilo tše lena jwale ka bana ba kgaetšedi ya tatefa di sa le thabišing ka moraga gore o hlalose dilo tše di sa le thabišing ka moka o bue o ba botše gore o duma o ka re ba ka dira eng gore lena jwale ka batlogolo ba bona le kgoneng go kgotsofala le go dula le thabile thobela ke a leboga malome ka kapa nna ntho nka e ratang fo go ne gore malome a re thege ene le ge ba tlile ga bota ba re bona gore re batho ee go sena malome go bola nnete a zanka a ba gona mo phelong ba rena a senke nna re le ga tlile na fela ko malaeneng nne re kgona go notloga ga e le mama re ya gona kwa re ya go ba bona a senka no ba gona mo phelong ba rena ene mogatša malome ka taba dirapa ga go tloiwa segolong ke boletše le mogatša malome ka mmotsa kare ke rekile mothong motho le a mpotša gore ba bo papa ka o kare ke bona e le goreng ba ntshwenya kudu-kudu ene le go mprotecta ke bona ba mprotectang wale ke a mmotša ka mogatša malome o leso batho ba ge ba ntshwenya nna ke sa ba tsebe le bona ba sa tsebe le gore ke gona ke a phela mogatša malome mara bo ngwana sese bona ba bone gore wa phela that's why ba kgona go go tshwenya ebile ba kgona le go go tšhireletša ka re nambile go le ka mokgwa go tlo diega mogatša malome ke gare mo gonna rago a re segolong a ba batlile ra ka segolong le bone ke tshwere letukwaneng o le yona ebile go bontšhitse yona mogatša malome ka yona tukwane eo ne re ile kwa re ile go e bolelelela so ka mo dirapeng tšetša ka mo gae ile re tšatši le lengwe ke re ba re ke phelentše ke boaboa ka mola dirapeng go sene ile nna ke tlhagolang ke diang so ke thomile gabotse ke thomile go trafega mo mmeleng ka 2020 e ke trafega mmele wa ka thoma ka lwala ka sepalla ko go ya dirapeng ke ya go tlhagola ya thoma ka ba ka lusa eyesight ge ke ya batho le gona ba mpotša gore ke phelentše ke boaboa ka dirapeng ka tlhalosetša mogatša malome ka re mogatša malome gape ba re ke phelentše ke boaboa dirapeng mogatša malome a re mo go nna raboa dirapeng ka mola dirapeng a go safe go selelo tše dintšhi tše re di bolelang ka kwa ba dikwa o le ka mokgwa o ka senyatšiše maletšatši lengwe ile ka tswa le gona ngwago a mo ba mpotša gore ke go dika serapeng sa koko
ke ile serapeng sa koko serape sa koko se ntimeletse ke ne le ngwana wa gešwa mafelelo sa mama ke sona re kgonne go se kry-a le bommane ba bangwe ka mokaba ene ntho ne ke rata gore bomogatša malome a ka e dira gore bomogatša malome ba no bolela nnete bomogatša malome go tloga kgale ntse re sa kwane ka mo gae sese she o nkwele gore ke reng ke le kwele o nkwele gabotse ke rile botša bomalome tše di sa go swareng gabotse ge o fetša o ba botše gore o duma gore ba ka dira eng for way forward mo maphelong a lena malome le mogatša malome nna ntho nka e duma mo go lena gore ge re re e bang gona for rena a se for tšhelete la tseba gore ke kgopela ke le rapela ene ge e le gore go ne le tse le gore ke di boletse mo ke le kgopisitse le tsona ke kgopela le ntshwarele ka tsone e no ba le gore ke dilo tse le gore le nna le di nkwisitse botlhoko ka nnete okay thank you papa ke gopela go dumediša moroka ntate ka kapa batlogolo ba ka bana ba sesi le bapei ka moka ba pitšentše kgolo ke thoma go gopola nto nngwe ntate ka kapa ge ngwana o a bolela ka taba mabitleng a ke tsere maloma go mogolo o tla e gopolana a se ntho gale this way e be e sa tliki ka nako e mo gona ke ntho maloba malomage o monyane o ile go ne le mo a ileng gona ba mmotsa ge e le gore mabitla la loka wa e gopola polelo a re fa yona saki a re o go ne le mo a ileng gona ba mmoditse re dilo ka moka tše di mo diragalelang ba ba gobatša mola mabitleng ene mola mabitleng ka nnete mo lebitleng la mma tswalaka re la ra re ile le ena le bona ba o ka le ona le gona le jo sina le gona ra hwetša ba beile mabotlwana mola a ke sa gopola ile mabotlwana a bo di-fanta bo eng ra makala ra botšhana gore ke mang a ba tlile mo le bona ba ra ba itsebe ntho e so o rile ga a tlomphounela ra ngwana bona mpotša ka ntwe ke nako ke yona ka go mmotša ye ke a e dumele ke gona ke e gopola go jwale a ntshwarele ge e le gore le maloba mohlomong ke mention ka mo accusa ka yona e be e tswele because a se ntho a gale ene ke tabe e tlileng ka rangwana bona a re go ne mo a tswang rangwana bona I mean ke rangwana bana ba ka maloma bona monnyane ke motho a teileng ke stroke o ba jwa go hlakahlakana mo aleng so ke a bona o ile ga ile mo ba mmotša ka taba mabitlane ene ke tle ke bolele ntho nngwe a ke nyake go bolela ditshelene ke leboga ka mokgwa le thomile lenanego le ka gona la bolela gore re tlo bolela dilo tša go agišana e seng tša go thuba because go be go ya go tšwa dilo tše ding tša go šiša ko morago go ya ka dipolelo tše be di tšwa ka mo maloba be di nkweša bohloko because be ke o tshwanela gore ke tsoše bomogadi ba ka ene ke ba tsoša ka tsela e leng gore a e right because be ke ya go bolela dilo tše e leng gore di a šiša la ekweša so ke a le leboga ka mokgwa le dirileng ka gona ntho e nngwe ke nakang go e bolela eng kwešang bohloko kudu-kudu ke e ngwana a e bolelang malome ka kapa bona mo baneng ba ba sesi a gone ngwana o ke leng close le ena jwale ka ka Lisbeth a gone ngwana o ke leng close jwale ke leng close le ena jwale ka ngwana o kgona gore like ge nka tšea boma 2 months a mphounele a re gona re nna wa bana ngwetši ya gore se ke a founela mmatswale a ke kwane le yona nape re tšee dikgamola re tshege ke be ke re go ena ke re mmatswale le ena ga e tswa paying a gopole ngwetši a e rekele kgogo goba cold drink ngwano from the beginning a gone ntho e ke sa itsebeng ka yena go laetša the way ke leng close ka gona le yena ngwano go thome go ba jweng ga gage ke sa kore bo miscarriage bo eng ke di-details tše ke di tsebang ka moka
tlaishego tša fetile mo go tsona a sega ke batho a dirang o ba a founela nna and o ba tseba gore be ke mo guida ke mo eletša ka mokgasantša a be strong ka gona ga a tlo thoma go ba jo ngwana ke motho wa diabetic tshwarelo if mohlomong ke mentiona malwetse mo moye mara ke mentiona ka baka la re ke kole moro ka mmotšiša maloba o kgonne go bolela ka yona o diabetic o hypertensional dilo tša gage a di laolege ntate ka kapa ke dilo tše leng gore di dula di le sky high diabetic ya gage e tsama ka double digit which is dangerous because e mola di-internal organ ke ile ka mo kgopela ge ke thoma because o a tseba gore be ke re ge ke tlile gae ke tla le motšhini ke mo testa e be e dula e le over 20 sukiri ya gage Lisbeth e nwa metsi phela ka mae dirang ka mo kgopela ka re Lisbeth ke kgopela re dikolo ge di tswaletše ka rena kwa ke ge bana ba sa le sekolong dikolo ge di tswaletše e tla ka mo nna mo ke dulang ke gausi le clinic ke kgona go iša tleliniking tleliniki ela e nkgatlhela gore ge ba bona go ne ntho e seng right ka wena ba go refera sepetlele go di-specialist go fitlha kua ba santse ba go check ntho ba reng ke HB1C gore e tsamaya jwa mo mmeleng wa gago because ke yona e destroyang di-internal organ ge e le godimo wa bona and then ntho nngwe gape ka mmotsa le ka medication ka re go a kgonega gore o le type 1 ba go fe medication wa type 2 that's why kore ntho e gole ke le warete ka sukiri ga gore why e sa laolege e dula e le godimo ka re e tla ka kene ya ba a ke tla tla moga tša malomo aowa e tla re dikolo ge di tswala ena ba a sa gane be re dumelelana ga botse ge a tlo thoma go foufela le gona o mphounetse moga tša malomo tsa ke a makala matšatša gapa ke sa bona ga botse molato keng ke mahlo le spete e tla ka keno ke gauso le tleliniki even le maloba ke sa gopola ke kgwedi efe be ke sa mmotsa kere nako a tlo ya nneile ka re gona kare e tla ka keno go fitlha ka mo tleliniking ya mo go na le di-optometrist ba tlo checka matlho ga go ba go fa ditlelase e fanya ka ditlelase and then e fanya ka ntho ka ba ka mmotsa ka bara ka ba ka motshwantšhetša ka malomage o monyane ka re malomago o thomile a sa bone le ena o tswa go thuša ke bara ba mo iša bara go ne di-specialist tša matlho ba fitlha ba tlhatswa ba diabeše ka moka e kgole ga a fila o ka re ke molatlhile a ke a understand gore jwang before a tlo tla mo o mphounetse ka August moga tša malome ye le tlo tlaneng ka re go ena ka re ai re paletse ke go tla Lisbeth ka re ba tseba re tla gare ga kgwedi re paletse ke go tla mo gare ga kgwedi re lebeletse holiday yela ya di-8 a re okay hai gape moga tša malome a go loke selo ngwana sesi molato a re wa tsa go no tlhakatlhakana nna ebile ke nagana go ya pitšeng tše kgolo aowe molato e nape ile eng wena go gapeletšang go ya pitšeng tše kgolo ke ga a bolela ka taba tša bakhu ba a bolela ka bona o re gona gore re ne bothata ba makhu ka magae batho ba tsamaya ka 3 years ebile re makaditše ntho ka re maloba ge re thoma re dula fase re checka ya 3 years re bona gore mana ke kepe e kgolo than 3 years ba e bala a re batho ba tsamaya every 3 years ba tsamaya jale re a tšhe gore ngwago ke mang go latela mang kare ke ngwaga boraro nabile ke re jo yeo ka nnete e nyaka o emaeme ngwana sesi last moroka o ile a dira pitšo a re malapa ka moka a e leng gore a tlhaka a ne tšhelete ga batle ke ba thuše ka mokgong ka kgonang ke ba thuše mahala o founetse ke nna ka re ngwana o ikweleta ba ya ka ga matlala ra ka ekwa ka re ke kgopela re o dire polane o ye ka kwa nko bona gore ga gone ke ba ka mokgwa ba ka go thušang ka gona ka tabe ya mahlonang because taba gage ya mahlo jale e ile ya tšweletša dilo tše ntšhi ya tšweletša yona ntho ya gore e ka re ke batho ba bagolo ya tšweletša gore o ka re kore mo a tsamanganya ke šiša gona ke bona ba mmotša different stories o mmotša so mara nna since ke suspecta gore e ka ba sukiri because ke a tsa gore sukiri ge e ka dula e le godimo kudu e destroya le mahlo jale ka ge ke boletse ka re di-internal organs o ba sene blood pressure gore ke tla ke bona gore ke yona sukiri e mo affectang o ba sena yona blood pressure o bile le yona ka re kgodinyana tše tša go feta ore bentse le gona Lisbeth mara e laolege be se gone ka re ke gopola tšatši le nga mphounetse a se gale a re ke bajwa go bajwa a kgamegile go kgamega ka re go wena ka re ke kgolene re gare ga beke e no zama go ya tleliniking o rile ga a fitlha tleliniking ge ba motšhaka ba kgwetša blood pressure e le godimo ka ba ka bua ka mokgwetšasa ka re tlogela stress ke gane stress ka nako eo e le dithulano e le bona ba le so jale moga tša malome o kompotše mo ga morago
Lisbeth Shua bayo aga ga fole o na le tsela e leng gore o leka go mo thuša ka yona Lisbeth moga tša malome ga le bitša gore a tla go thushe o re o agana e la ba le gore ka ge le boletse gore e kgolle a rata go tlokora go bolediwa ditshele malome moremi ne ke sa nyako kora ke tsena mo go yona ka re ile yona still yone ba tshele nngwe le gore re ka se fetse ka pele potšišo eno ba one gore no o agana goba ga o bitšiwe tsale ba menšhina ba re ke tle toropong ka mo go bona ka re ke tlo tla ge ile tshele e tlo re tswelang mogola a e bolelwe mara ge ile tshele e ka se re tsweleng mogola a e kgomolelwe ke nyaka go tseba re namaga tša malome wa go bitša gore tla re go thuše ko wena o no seye ke nna ke no seya a ke nyako ba morwalo wa motho mongwe malome moremi lebaka why o sa ye se Elizabeth malome moremi mama ka o lwetse o thomile go lwala a le toropong ka 2007 ka December o rile a boa o ka re tsona December tšo re January a re botša ka mokgolo gore le ba motshwere ka gona kwa le gore ba motšhitše ka mo ntlong ba re o tlo affecta bana ka bolwetse bolwetse bo e leng gore a ba tsebe gore keng so ke ntho e le gore le nna go jale ke no topetša gore ge e le gore modimo wa ngopole o tla ngopola ke lelape ka lapeng la mma Lisbeth she wa nkgakantšha o nkgakantšha ka baka la gore o re bo malome ga ba le hlokomele gabotse ke fetse ga ba le hlokomele gabotse ge ba tlile ga bota ga ba tle ka gae mogekolo mmago o ba jutša le go bona ga e tla gae a le botša ka mokgope ba moswere ka gona ebile ne le mathomthoma e ya gona ko toropong and then wena o a bajwa ba go bitša ba re etla o ba le fie ya gore ba ka notla ba se go tlhokomele go ya ka mokgope ba sa tlhokomele mmago mara o ne sello mo gape sa gore batho ba ga ba go tlhokomele and then ge ba go bitša o a gana ebile lebaka la gago la gore o gane ke gore a o nyaka o ba morwalo wa bona mara o a ba nyaka and then ge ba go bitša ba re etla ka mokgo wena o ba nyakang ka gona a o kgone go ya go bona a ke tsebe man ke nna ke nnotše ke sa feteng gabotse mo le nna a ke fete gabotse and o Lisbeth o lla a sa fetse Lisbeth bothata keng nako ya tsamaya ke ntho ke le botjang ke re le ngwana ge shwa mafello lo wa mmanya ka ne ke le fie phone tša ga ke ro paletse go gotla o le ka ne mo phone le ba dula le bo moga tša malome go toropong so le tshwaro ye le gore bana ba ne ba e kry-a kwale ke yona e ntiang gore ke ska le toropong la ke itulela ka mogae she walla o tshwentse ke eng a e no ba pele kwa botlhoko o kušitše ke eng bohloko o tlo nyaka thušwa kere re fe thušo re fe bothata re go fe thušo bothata ba gago ke a ke loba ke kwa botlhoko malome moremi molato re nyaka nto e go kušago bohloko gona ka mokgwa le bolelang ka taba go wa toropong o kušitše bohloko ke gore ga wa ya toropong a wa toropong ke ntho ke bolang kere a ke nyako o ya nna toropong a ke nyako o ya wena le mmamalome le ya kwana nna le mmamalome le mogatša malome re ne re bolela ka phone ke rela re le ya kwana re a kwana goreng o gana go ya go motho o kwanang le yena ke ntho ke bolang malome moremi ke re gong jwale e tlo ba ka re ke dia ditshele or re nyaka tshele ye e tlo re tswelang mokgola gore wena le mmamalome le nna le mogatša malome ka re a kwana ke tsebile ke se ka re a kwana ke tsebe gore go pretendelana or ke eng Lisbeth malome ka kapa ntle le gore mmago o ile a re ba ba mo dirile so ntle le gore bana ba ba geno ba re bo mogatša malome ba ba dirile so bokotsi
kapa go se loke kapa go se go sware gabotse wena as Lisbeth ke eng ntwe o ka re botsang go se loke ga batho ba kore ntle le gore mmago o ileng ntle le gore bana ba mmago ba ileng wena go se loke ga bona ke eng go se loke ga bona mo go lena motlhomong kapa go wena as individual ka lo tse dintsi tse le gore moga tšama le mo di dirile bala tše 5 ena mathomo ke gopola ka funerale o lwewa ko gae a re botsa ka mogolo gore bommarena ba hwile ka gona ba lwala diwatewate gona moo ya bobedi ile a re le gona o ka re after poloko ya mmane aka o re tšetše dijo ka moka a re botsa gore a reka grusa ya December le December go bolokiwa mmanaka and then le ko morago kwa le ntse le gore a neta o ngore le ka mogolo gore na tshwara mmarena ka gona ko morago kwa na dira mama na gona go bola lena ka mogolo a nyakang ene ge re a lebela a ke gane re sa le ba banyane mara ne re kgona go no bona gore ga botse mo a gone kwano kgwase ne re le gantši ge malome a tlile malome nna re go tšentše ga a tlile ga bota a etla ga selešo na sa tle ka mogae Lisbeth o kwagala o na le dikgopi thata o kwagala o na le enga o kwagala pelo ya gago kapa moya wa gago o rathagane ge o bolela ke kwa go ne le moya o mongwe wa gago wo o sa nyakeng batho ba wa tseba ke nyaka gore go botlhokwa gore o bolele o gohlole o pšhatle se se leng ka mogare mara o raloka di-duck and dive o bapala botšea ke ya go fora ene re berekela mo nakong wa bona batho ba tswa gauteng ba ge ba tloga mo ba boela morago ene lebaka la gore ba tle mo ke lebaka la gore ba nyaka go lokiša se wena o se tlišitšeng mo nke o bolele le batho ba ke nagana gore maybe re ka fa abuti a ka re fa se se nko tšee maiko abuti o batametše mo go wena ganyane o goga botse ka bothaga ya abuti mma malome le malome ba le kgopišitše kang a ke thome ka go dumediša thobele ba bagolo ka mo dipetšeng tše kgolo le bo malome ba tlile se segolo se nka ratang go se bolela ore nka ratang go se tlaletša gore o sese a ka tšhaba go ya ko bo malome ko Gauteng ne re ya la mathomo na ba kgona gore bitša dikolo di tswaletše ba re tšea re ya kwa bothata kore ge re ka tsamaya e le family ya bo malome le family ya bo mogatša malome e re fihla kwa re ka se tshwariwe go lekana go ne le ba e leng gore e ka ba di-favorite go ne le ba e leng gore a se di-favorite like nka no re na ba bo malome na ba sa re tshwara ga botse go bolela nnete ne ba sa le swara ga botse ba le dirang le timiwa dijo le ya kolomakišwa le dirang gana ka mokgore ka no berekišiwa mara ba bangwe bona ba bereke ba dutse fela rena re ka no bereka ke a gopola ne re ile le tabole e le kgomotso a ke sa gopola re tumina le gona gore bjang gore ke lesedi ne re le kwa le lezina le gona le ona le gona ne sa le ba banyana lezina o na sa le monyana o ke a usage so rena ne gona le treatment le goreng ra e fiwa le leng goreng ga e gabotse mara ke tse gore nka e tlhalosa ke re bjang
ke rela gore be ba le koropiša ba le kore le bereka ne re bereka mmereko mongwe le mongwe le goreng o ka diriwa mara ba bangwe ne ba sa o dira kore mmereko boima o le o berekileng ko mojwang a bute mmereko ne o sene mmereko o boima too much ne no ba le gore ba ka berekiša wena too much jwale wa e leliša ke mmereko mola le re mmereko a se o boima se re le bana tsantse re bereka ka moka no ka mo ke nka se kgethe gore monno a bereke o a se ka bereka ke rela gore wa tse re nyaka eng a bute gore le batheletše ge ba tlo founa mo re ba bulela mola go bo 22 ba kwetaba gore rena re tlaišitšwe ka lebaka la re be re koropa ntlo ba bang ba dutše re be re apeya ba bang ba dutše be ba ija ba tlogela dizwana mola di hlatswa ke rena ba bang ba dutše be re kore dikobo be di alola ke rena ba bang ba dutše iše mola go se se ya bolela thobela ya ka a sa ba ke ne le 20 mang ke dirile miscarriage ile ka founa a butla kana dula ko malome ka ba founela ka ba botsa gore ke dirile miscarriage maka tša malome ke gatse gore ke namele ke tle ka ko tropong a ba ya ka ya tropong ge ke fihla kwa le bile ke tlhakanetse cousin aka ka fihla ka ya ko go malome ge re fihla nna ne ke robala ka rumile tele a butaka ene mola ke nako a butaka na no tshwara diphijopo so no re nako ngwe no makala go shediwa ka ntlong ge ke re ke a lebela nna nako a ke ise ene lolo o mmerekong nako eo be le timiwa dijo go shediwa ka ntlong go ija mang le mang go tla ja di-cousin tša ka tše dinnyane cause ne le bona ba phela mo gae motshegare ande that time lo mooki wa bobedi o ne se o mogolo ka mogolo ke tsege ba ija ka ntlong ba ja dijo tše di apeilweng go ba tše ba tswang go di reka shopong like bo tše di apeilweng bo le tsona bo di-KFC tseo and nna ne ke dulela a butaka ka mo ntlong nkore mo ile ka kwa botlhoko ka more ne robala ka go yona ne ne le ditšhitšhidi ke re bala la butaka gona ka mole ebile ke mmotsa ke re wena no khupa jwang gona mo a re gona le ino thembela boroko ke gopola ebile first pay ya butaka na bereka go mbara ke Jimmy Stanlake itse ke le gona go malome ka mkho a ra ya bathong ba re mathatsa go ebile na ngwane wa re kgaitse da go ye weekly a bo a ntsha tšhelete fa mo ka malume re mo ka malume a ye le nna jobe ka re ka diaparo ile re fitla kwa mo ka malume ka re ke tsi skethe le ne le bommeng o le ke skethe le jesi o ka re khetse pe le jesi ke ga tlo tšhelete le fedile ke le ke ya find out ka le gore a butaka nka la film mo ka malume ma 600 500 mo tšheleteng eo ya gore a nrekele lotse wena lo tša joburg ke ma 15 20 ne le sa ture lotse ka ba ka le ka mokgobaleng e feletse a go le bothata le roba dišitšwe mpeteng ka moreng ya go ba le ditšhitšhi ka more ne re robala ka go yona nne la butaka ne ne le ditšhitšhi le ba boditše mma malome le malome a go le gore a ba tsebe ke ntlo a bona le ba boditše gore ka mo le robetšeng ka gona go na le ditšhitšhi a ke re tšhitšhidi e ba mo mpeteng go ra gore e tseba ke motho a robalang mo mpeteng fela motho a sa robaleng ka moaka sola tsebile gore mo mpeteng ile ka emenšhela go cousin ka cause ke yana ga ntšhibile le bošego ne ke itiša ka mokamoreng ya gae ke bogela memovie ka kamoreng ya gae ka ntlo ka computer alright ya ditšhitšhidi ke a ekwa le re be le berekišwa boima mma malome le ile la mmotsa gore goba ntle le go botsa mma malome le ile la no botsa malome gore malome ke berekišwa boima malome nna no sa kry chance go bola le mara o kwagala o bo le close kudu le moga tša malome ka gore moga tša malome go gontši o be a mmitša makgoweng okay any challenge ya kopanang le yona mo bophelong o be a kgona go founela moga tša malome ntwe e beng e dira gore a palle ke gore ge a kry-a di-challenge ko lapeng la moga tša malome a botse moga tša malome ke keng malome ka kapalo tse ke di bolelang ke dilo tša kgale ande tse tša go njwele re tlo thoma go ba tlose nna le moga tša malome ke dilo tša mma 2020
alright go malome sale ke gopola ke feletse go ya kware ka ma 2009 or ma 2009 sale ke ya gale go malome alright a re tseneng ditabeng ba gešo re bereka ka nako ya ditšhitšhidi ke a ekwa re tla e kgopelela tshwarelo ke nyaka go tseba mo malome ga geno ke kae Moroka thobela ke a tseba re nako e sepetse re tlamehile re berekele nako ya be ke nyaka no pele ke araba putshwal na ke fitise a gona ka ga pele molato fela malome a tsware ke go tloga be ke go feta ke le mogakanego ke gakanegile gore segwera se bana ba ba sesi re ne le sona le bona and then go diregile because le go njwala ke sa gakanegile nna o kwa ke khomotse kore ke gakanegile gore ga botse jwale ga botse go riegile eng ke se se tsene because o kwagala o kare go ne le tlhotlholetso kae go ne le khuetso kae because bana ba ge ba re ge ditle ga re ba bone malome ka kapa le Moroka ke nyako kitima ka lebele se ka le senyetša nako re a fitla kua gae ge nka se tlogo mo nna ka kua le gona re fihla morwa ke o tla tloga a tswe ka lela ka koloi a fihla ka kua lo ba hlola awa ke kgoditše nto e khilo ge re le gona re bona wa monyano mama o kae mama monyanyeng ene re tlhore ye kua re fihla kua re hwetša leloko e lile go sene motho jwale nna re a tseba gore ga a se gona o ile kae ene go ne le ama mabaka mo e le goreng ge go tlo thoma tsona lela taba tše tša ga e bore a re išweng segoleng kae ile re rile re monyaka ba kwanena le matša malemaga bana ba a kana a reša re mme ba re ba bampona ka chance motho ba communicatang ga go le lena shu go tloga ka mmage dilo tšentši go ne lo tšentši tše ne ke sa di tsebeng tše be ba di botša mmage a ba di botša le bo mogadi wage ba botšana dilo go ne lo tšentši tše boima tše le goreng le nna ga ba tlhatswena ke re jo a bole kgale tšeo ne nka senya go diko because ke tša basadi nna mo go bona ke no swana le motho e le gore mo bo dikgaetšeding tša ka gare ba tshepile ntong leng ba tseba re ge ba boditšeo ke moka o tlo kgotla pateng dilo tlo direga because be ba llela go yena ke a ba thuso kose la mathomo ge ke moka go tlo tsoga dilonyana tšentšhinyana tša gore bana ba mokgekolo a ke nyako go mmolela gabotse ke le kontle kua tlamele ke mmotša le magao se se ka mmolela gabotse mo bathong gore ke be so ke ka lebaka la gage gore nna ke be so ke ka lebaka la gage nke be le gore ke moka maybe go padile kgala ka baka la gage ke phuthule ke yena ene ke yena a go dira gore segwera sa ka le bana bešo go tloa ka sesi go fihla ka yena o re ke šetšeng le yena ka re no ba babedi jwale be re le 4 e tsamaile ke yena a go aga segwera seo ke yena a go aga segwera seo gore o ka se lahle bana ba mma ga ba ka re bana ba mma a re bana ba mma ba sokola kae ke di diregileng ka kua steneng ge go šala ke moka re tlo rena re tlo nyaka stene go tsogile ditabana ke a re wa tsa re keng bana ba mma ba tlo hlaka nyaka stene ke moka o nyakele mokgekolo motse ka gore sesi o ba botša yena gore na go diregang ka kua o ba botša yena gore go direng ka kua ena a botša nna re motho a modimo nyaka stene le sona stene se ke bolelang ka sona nka go botsa gore ke ra le kule karolo e nyane gampe nna ke tše ke le kua magweng a re tlaga e ke fitlha kua nna ke kgoditše lebota le tlamo a ya sekolong mabake ka maoto ko ra thoka a boya sekolong ke mokantšha uniform a tšea wilbara a kgobokgetša bašimane e le yana nna ke fitlhe kua lebota le tla kua malone jwale ya ke nyaka go bolela segwera sa motlogolo se se leng gona ene le tše a reng be di diraga kua tša gore ba tima dijo di tlo re jala nako ka re jalo tlamele tle re tlhalotse gore ga botse tabe ga e gona and re kgone gore bona sa bonang ke ba tlile mo ba bolele se ba se tletse mo ba kgopela thuso ba hlaloše thuso ba e hlokago because ka mokgwa ba bolelang ka gona thuso ela e nyakiwago ka re e phagetswe thoko
ba tla ikereya malome mare yona ke a tseba re batlo ke se ke no ra gore nkebe ba stike mo bonto jela and then e be ditshele jela ka go tlhaloswa re ditshele ge ile gore ke tša go agisha a gone taba a di bolele mara e se tša go se di tlogela malome ga geno ke kae ntate ka kapa le moroka ga re fihla mo ga pota ka 83 e le gore ke a reresha ka ngwaga re fihletse ga malome re golela ka ga malome ga bomma ra gole le koko be ba dula ka mo motse e le wa malome a butiamma wo mma mshalang ka morago re goletse ka mo go tloga ge re tlo thoma jwala re na re ya magweng re o togatoganyana ke ka mo re goletseng ka gona ke ka mo be re bitša gore ke ka gae jwale e nkweša bohloko taba ye ke ka gore e tlo ra re tle ke bolelelo tše ntši tša go kweša bohloko and ge e le gore e gapeletša gore ke ye moo gona re fe tsona malome nna re nyako le yaga taba še yona moroka jwale ke tlo bolela ka stene se ka kua baleng ka go sona le ke bolele le ka kua ka mo re reng ka ga mokgekolo malome wa rena o monyane wa go šalang mma o ile a tla mo ga emanya ka stene e le gore bo go ne le tshwaro ye e rileng empe ka morago mma ke moka a hlokofale go ile a ba le tshware e sa kgatlhišeng a be le gore nna be ke le kwa magweng ka re o ba le close le wo moratho wo ke šetšeng le yena go jwana ya ba taba tša gore bana ba sesi ke moka a ba sepela ba ye ka kua a raola moratho a re tša masenke ke moka le o dira mokhuku ka kua stene sela saka le o dula ka kua a re a ka se tlogele bana ba sesiage ke moka ba sokola ke yana ba tseba rena gore ga jwana nna lo tšentšhi be ke sa di bone be di bona ke mokgekolo be ba le mogae ka re batho ba be ba le so mo baneng ba gešo ba le close le pele nna ke ya ka kua ka bogwe ke re no ke bone mosadi before segwera se se thomile mo a se thome nna after ke moka ke ya ka kua gore ke bone mosadi se thomile before segwera seo o thomile go tlhokomelana le bona go tloga nako eo be ba re ga ba swere ke tlala bo moratho a ba bitša ba tšhabela ka kua ga gabo ke moka ba faditše go dira ka kua e be le setene sa malome ya re ge malome a ba beile ka kua wa agile ntweng ba agile tenhouse ka kwa itse go ntse go ya ba taba gore malome a ba re wena motlogolo tšeang setene sela o ye kua ofising o se tšhentše lebitso se bitše ka wena jale wo moratho ka baka la re sesi ba le gona a re no sesi a ebe wena o se tšhentšang ka re sesi be ke ka re ke motho wa mosadi kua gae go le lesogane le lenyane o sene mosadi no o ka se go titaba tša ditene jale ke ge ba re yena a dire ke go dula ga bona ka kua ga botse ka mola ke ga bomang ke ga boba goba ke ga geno ka kua go ile ga tsoga tlhakatlhakano mo e le goreng bana ba gešo ba ile ba re ka kua ke ga bo bona ga go le ka morago malome a re change stand jwale go ne le dilo tse di diregileng ka kua dilo tšana šhiding ka re stene sa lesela sa bakiwa for nako e telele ra kgolo le koko mmela ga mma ba tswa go tšeiwa ke bona go tšeiwile mabu a bona ba išiwa ka kua mabu a mabitleng a išiwa ka kwa lebaka goba ke sa sester wa gago ke ga gabo bana ba na moroka taba ya stene e ne tabana tšentšhi ka mogare ene ebile motho a ikušang bokagone a ba dutse kgausi ko mokgekolo nke ye go yena o tla ka kgona go tlhatse yona bokagone ko re ya le yona mamalome gabotse a se ena o boletse dintlha ka moka ebile gona ka mokgwa problem ya gore ba feleletse ba re ke ga bo bona ka mola e be le taba tša gore be ba sa nyakiselana re se nyakileng ra re ke sa mma wa tsa ke nyaka go kwešiša eng mamalome ke nyaka go kwešiša gore stene se mo go dutseng ba ke ga gabo malome wa tate goba ke stene sa mmago tate goba ke stene sa sesi o e le go mmago ba ba leng mo bana ba la tsare wa ye go le boiba gore re fetole potšišo e moroka
se ka mogala ba bolela se ne dipolanana la polenana se tsene sele A re- kore go njwale Mogatša Malome. la tsere ke nyaka o tlhalosang Mogatša Malome. Nke le seke la traya ntwe ke naganang gore le e tseba gabotse. Mo ke Motse Community Radio. Le ge go ka ba le dipolelo kae kapa kae tša dula jwang, go tlo no dula go tsebega gore mo ke Motse. A re tsweng mo dipolelong tše di bolelwang ke ba family ke batho. Re nyakeng go tseba rena lapa le le dulang ke batho ke bana ba ke la mang? Ke la ga bo bana ba. Alright. Ge e le la ga bo bana ba. Nkane ba huka moka ge ba bolokwa ba bolokelwa ga bo ba. ya bahu le tseba re tabe ya bahu ba bagolo ba ino ka re ba mo ba sepetši ba ba le involve mo tabeng ka ga e le gore bana ba be ba dula ka kua ke ka fao go la wa bona go le ka gona ba tswele ka kua mo re rena re no be re nyaka re agela mokgekolo re tsotse motho go lo ka kua go no sana kana le ge le go sa twa selo ke ka fa bana ba go se ga ba ba jwa lotse ka moka be ba dula ka kwa ke ka fa ba tswetseng ka kwa le last born ya gesho o ba reng ke Maria go se o kgaogetse diatleng last born o kgaogetse diatleng tša gona ka kua go ra gore malome a re dumeleng gore re rile phoso re bolokile bahu ka lapeng la sister wa lena ge ile gore stene ke sa mmago ba ke rela ra ke jwale re ya go lokiša go ra gore re dirile phoso then re dirile mphoso potšišoši stene sa mama go se kae malome se gona kua ga pota go dutse mang ka gare a wa dula motho bile re lokišana le sona re sageletše and then go kgone go dulwa alright mabu a latilweng kua mabitleng a latile ke mang a tšiša ka lapeng la sister ka re ka se tšee tate mogolo le koko ra mo iša ka lapeng la sister ya yo jwale e tlogele tipi jwale o ra re tlekere mabu ao ka kua ge ile ra latile ke Petrosi le Matome a latile ke Matša Malmarena a iša ka kwa ene lebaka leng le le kwagetšeng e be le taba gore mogalabe mokgekolo ba nyaka lapa la bona sola ka mogolo o ka re be ba tshwenya yena jwale a ya ka kua kose a re tsebe rena malome monyane le bona ke eng polo le ebile bona mare bona ka rena be se gona ke le gore ba re re iša batho ba ka kua ka gore ke ga Fejane se se laetša o ka re ge Fejane ba nyaka stene pele a tlo se fa bana ba sesiage o ba nyakela batswadi ba gage stene mma malome a lena a tswang go tšea mobu kua o sa phela o sa phela le mmotse gore go sasa a tla tšee mobu ola a o bušetše morago why re bolela so a ke re ka kua ke stene sa sese and then lapa la Fejane thui le ka e lona la ga bokoko alego ke be le mathoma lapa la Fejane alego so wa bona re mmago a ka se be le motse mmaga a se ne motse a ke re motse ro wa ga ka o mongwe mamago a ka se be le motse mola e le gore bana ba gagwe ba ka se be le motse mmago bona a senago ga itse di wemisha letsogo a re ko sese ga ne lela fo a se ga bo koko wena that's why o bona taba tse di tlhakatlhakana ka mogo taba ye ya line la bofongwana nna ka kua be re tseba e le ga bogako kwa rena jale ka ga mogala ba bolela gore mokgekolo le mogala be ba tswetse ka mola le mmatswala ka o tswetse ka mola jale taba gore ka mola a se lapa la mokgekolo le mogalabe e tsweletse ka morago šetse le gale ba khuba sepetse le malome ka re ba se tša robetša kere ba gona go tswelela taba gore gape lapa le gabotse malome ke yena go tloga dipolaseng a tla nyaka stene sela go ba nyaka stene a lata mmage le papa ga ba bia ka mma malome a ke le botseng nnete lankwa re nyaka nnete ye sa faving bana ba re nyaka nnete ye sa faving lena re nyaka nnete ye tlo phološang bana ba ge ile gore bana ba ka mola ba dutseng lapa le la se la mma go bona a ba botswe and then ba nyakelwe stene ge ile gore ka kua ke ga malome bana ba tsebe gore ka mola ke ga malome thui stene se rekile ke mang ke malome
alright ge Stene se rekile ke malome gore a re lapa lela gore a re malome o le rekile a tsoša lapa la batswadi ba gage wa tseba re morokane a kere a rekela motlogolo wage e le go mme mmago bana ba so a re ye nneteng ene nnete o e bolelang that is why mogatša malome a re malome o ile go nyaka Stan a lata batswadi ba gage ntwela ya gore a late batswadi ba gage a tla ba bie ka mo ke yona e go fan direction ya gore malome o be a nyakela batswadi ba gage Stan o be a sa tinyakele ge nke be a be a tinyakela go ba nyakela mmago bakhe nke be a se a lata batswadi ba gage kua a lata ke malome ba latile ke mo ke nana gore mogatša malome sorry ke nana gore ikabele gore mere papa a kere mo re bolela ka gore ga motse wa koko le ragolo kae re re koko le ragolo ba tswetse mo nna re goletseng ka gona ke ka moo ba re tswetse e le Stene se se nyakileng ke mang ke malome o mogolo ke malome a ke le nna ga re ya kwa be re tseba re ya gae so ka mantswe a mang lapa lele jwala ka mokgekolo a tlhalosa ke lapa la malome o ra re a se la koko le ragolo ge malome a khudua mo ba le gona dipolaseng a itla ga pota a nyaka Stene ba mfa Stene o tsere batswadi ba gage a tla le bona a tlo dula le bona Stene sa filweng sona ga bota sa mathomo ke sefe se sa line before go dutse bomang ke a malome yena malome o ko mogolo so re mo re bolela ka malome ba babedi ba ka mo ba dulang malome mogolo ge e le gore o nyakile Stene ene go dutse yena ka moo ke malome o mogolo gore a re ke ga gage Stene sa bokokwa lena sa ngwana mafelelo wa phejane se kae ke mo go dutse go ba se se nyakileng ke yena ke ya go leboga gore a re bana ba ka kua a se ga bobona le bia jwalo wa tseba alright wena bo e rata bua mogatša no nna ga botse be ke sa e rate ka mokgo ka baka la gore mamalome go goleng ga bona ba gola ka molaele ga bo bona le sesi le ga bona ene mamalome go ntjwale re nyaka nnete re sa tšee lehlakore re nyaka nnete ye e leng gore jwale ka ge o le mmamalome bana ba ga ile ra se ga bo bona ka mola ba tsoge ba ya go nyakelwa Stene sa mma go bona kore a re nyake di-favor wa tseba ka mokgo taba ja batho ba le sepetšego ka gona le ka mokgo mohuo mongwe le mongwe a reng ga a tlhokofala a bolokelwa ka mo Steneng sa bana bakhe e go botša gore ga se ka mo ga bo bana bakhe ke ga bo bahu bao ba tlhokofalang ba bolokelwa ka mo Steneng sa se go dulang ba la tswa re jwale the west party ya tabeke moroka le malome ka kapa jwale e kusha because jwale ke thoma go ka re ke kushisha se le bolelang ka sona malome mogolo firstborn ya koko o ba dula kwa magweng a sene Stene mo gae o ile a ntšha lontšu la gore ge yena a tlhokofala ke moka o nyaka go bolokela kwa go robetseng batswadi ba gage mo ga pota ba fela ba etla fela nako ewe ba etla ka mediro jwale go riegileng o itse go robala ga a kgona go tswela ka kua mogatša malome mmethini ko mo tee ka mo ga a kgona go tswela ka kwa ka mo reng ka malome o tswetse gona ka kua re go bolelago mo go dutseng bana ke wa tsa re ke nyakang a ke le botseng re sane bothata ba re mokgekolo mmago tate o kae o boloketswe kae re nyaka gore re boleleng tabe re e fete re ye go ye nngwe Stene se sa bo bana ba re e fetša ka re a sa bo bana ba nna ke fela ka ba latlhega ge re bea ka mokgwa o ka re a e botse gabotse moraka wa bona ge re palela ko go fetola tabe re e bee gabotse batho ba bagolo ke bona be ba le involve and somehow nkare be ba re gatelela jwale ka bana because ke gopola mmago bana ba o ile a kwa bohloko gampe ge e direga ntho ge ba lata mobola mabitla ba tlo o bea ka mo because kare a senke go e ba le therišano e botse ba mmoditše like today or within 2 days ba be ba eya kua ba lata o mfonetse pelo ga ge ile bohloko gampe and after mowe ya ba go tlhabega ga gage because o ba fela a bolela ga mphonetse re sentse ba tliša mobua ka mo ke a ba jwa a ke be right go fitlhelela tlo sepele wa tseba mama
go ne ntongwe mo kgorong ya bolena ya direga a ke nape ke ikušiša mma malome ya lena o tšea kae right ya gore a ye go tšea badimo ba kgalabe ba kgoro ba se gona alright stane se sa bongwanong ke kgopela gore ba batswe ke kgopela gore ba batswe ba nyake stene sa mma go bona stene sela ba se tšee ba se fe malome ka mokgwa ba le bolelang ka gona and then malome le mogatša malome ba tšhaba ka ditomo and ke kgopela le ntheletše lebaka la gore ke re ba tšhaba ka ditomo ba tšhaba ka ditomo lebaka e le go kwela bana ba ke bohloko mogatša malome o sa tšo bola ntongwe ya gore ke bona o ka re ba tlabe ba lahlega mara e le nnete ye e tlabeng e lokiša dilo wa e kwešiša ke kgopela gore go nwa le moroka nna ke le kakapa ke kgopela gore ko go fe nako e nke o hlahle batho ba gore go tloga moo go diagala so go diagala go fitlha mafelelong go ya ka mogo o šetšeng o kwele tsamaišo ya malapa ka gona gore a tlo tsamaya jwang le leng le go dulang bana baki e swanetše e be lamang le e leng gore go boloketšwe mokgekolo ka go lona mmago malome moke e swanetše e be lamang o ba hlahle go ya ka mogo wena o kwešišang tsamaišo ya sedimo le ka ditiragalo tše di bileng gona mara nna ke sa ye malo wena gore ka mola bana ba dulang go bolela nnete le go tloga tiragalong ye batho ba bagolo ba e dirileng e be e šupa gore ka mola lapeng le la se la bo bana ba e be e šupa that is why bahu ka moka ga bona ba beng ba hlokofala ba be ba bolokelwa ka molapeng le ke because go ya ka ba le ba bagolo ba beng ba iša bahu ba ke ka kua ba be ba tšea lapa le la gore ke ka gabo bahu ba a se ka gabo bana ba a se lapa la sesia malome moke a se lapa la gabo bana ba ke lapa la gabo bahu bale that is why ka moka ga bona without kore ntle le doubt mokhumong lo mong ga a tlhokofala and ke nagana gore ba be ba dikwešiša ka botse ge ba tšea bahu ba iša ka mona so a se gabo bana ba ke ka mona bana ba bane ga bo bona ya malome a re tsene ditabeng ra golwa go kwa ga masemeni ra kgolo sebelega mmagwa kere motse wa gage o gona mogabota kere dilo ka moka di mogabota motse wa gage o gabota kere mokgekolo o tswile ka lapeng la gaga kere ba tswetse gona ka kua ga malome ke yona nto re e bolelang malome kwa Lasbon no alright kwa boraro kwa re kwa boraro le dirile phoso le ya go nyaka stene sa kuku le ragolo sa tate mogolo mang masemeni Lasbon ya ragolo masemeni ke mang o se ke malome monga stene selo se tša tlhogofetšile alright Lasbon ke malome a kere mo go dula go bana ba alright malome o tswetse ka lapeng la bo bana ba kere o boloketšwe toropong yena monga stene a bolokela toropong lehule le ga mang le gona kua toropong mo ile ga gage mo ba bereka bo plote ba dula ka plotong ya lekgolo le mosadi alright lene mmere kwa gore le santse le late malome gobane malome kua a se ga gage ploto ke ya lekgowa malome a ka sebe faneng tša makgowa malome o swantse a tle gae re o tsoša motse wa tate mogolo wago ge e le gore motse wa mafelelo stene sa gona se rekile ke rangwane mo go dulang bana ba tšea motse wa bo bana ba le o direng motse wa ragkgolo tate mogolo masemene ebile e be motse wa ngwana phejane wa ragkgolo masemene re re ge re lata malome kua toropong re mo tšee re mo tsentšhe ka gare ga lapa lela la gage o ikwešišitše alright
mmago o ntšheditšwe magadi gwa ba le tlhakatlhakano mosadi ga ka ntšhetšwa magadi gwa ba le tlhakatlhakano ga a boa ka gae a sa dula ka gae santše a nyakelo stene a kere lapa la mmago ba nyetšwe ga mang o ga moremi alright ba ga moremi gonne le wena o fana ka mang o moremi nyaka stene sa mmago le nyake lasbone ya geno gonkwa le nyake lasbone ya geno go tle go dule lasbone ka mo lasbone ge e robetse ka sega lasbone wa leng gona ke mang lasbone e robetsene e ne mengwage me kae ba ne 20 beile o mogolo ka 2005 belo mogolo ma 30 something a le mogolo alright le ya go nyaka stene sa malome a robetse akere re tlo se tsoša ka ngwetši ya lapa ga jwale se ka tswa se tlhokometse lapa le tlhokometse ke setlogolo ke ga geno malome akere ge le fetša go kry-a lapa le la geno malome re ya go nyakela bana ba stene se e leng gore mma go bona re tore ge re sebega re a sebega ka ga moremi ka ge e le gore mme o ba nyetše ga moremi ga bo bana ba ya kgona go ba bana ba ga moremi a ke re lena mmago le na a nyalo a ke re a nyalo o bitša ka masemene wa yena se a bitša ka moremi o tšere pasa a le mo e ka se be lebaka ke re bale home affairs no ba go no re o ka tšea Pitori o ka tšea Durban o ka tšea kae fane santše be teng so mama gago ro mo nyakela stene re se kgora re se bitša ka bana ba gagwe ba masogana ke motse wa mmago lena wa ikwešiša malome le rile bošaedi bo bogolo kudu mo la gae mašaedi a riagetše ka taba ya dipoloko tše ene se ke sešupo sa gore malome anke le dula gae kore anke le dula fase le ba ga moremi ge le hlagetše ke mathata go a bolokiwa go fetša go a tsamaiwa lekhuge le hlagile a le dule fase la nyaka tlhahlo le no tšea la boloka solanka e ka ba lapa le a tšea la boloka akere re o tsoša lapa la ragolo ka mo lapeng la ragolo la re begela lapa la mmago mmago ba šiletša ga moremi a ba di bušetša morago ka re sa nyaka tlhahlo mo go yena a le šwa gore mmago ba nyetše ga moremi e se go nyala a re šwa gore o hlabišitše kose le gone bjale le rena e se rakantšha re sa e nyaka alright ge e le gore a le šwa re ka inyakišiša ene molato mara lena bjale le nyakang mo faneng ya ga moremi go ra gore ye re tlo no nyaka taba tša lenyalo mara motse wa ga moremi o santse o be gona ka re tate ke moremi ene motse wo o swanetše gore re o nyaka ba ga moremi ba ba beng ba nyetše mmago gore re tle re kgone go sepediša dilo gabotse gobane re ka se re motse ko wa ga moremi ba se gona motse wa ga moremi a ie go ba wa ga moremi fela o ra re le tatago santše a tsebe gore o ne motse mola le gantše a robetše tatago moremi o ka e tate mogosi o robaditšwe magweng o robaletše magweng ka lapeng la mang o ba sene lapa o tswetse ka ga motswala a ngwana kgaetšedi age ka ga motlogolo wage ke motlogolo wage alright e sa le phošo le yona eo ge re fetša go bega lapa la bo bana ba malome wena la gago lapa le kae le gona malagapota le ga bota o le begile a se boa le bega santše re bege lapa la gago mokhu o mongwe le o mongwe o e leng gore o riile bošaedi a phethelwa gabotse re ya go phošolola tše di swanetšeng gore a hlabelwe tsona ka lekhu re di phošolola ka gare ga malapa a swanetšeng lapa lela la bo bana ba le ba juša bana ba le tswalela dimpho tša bana ba le bakela bana ba mathata le bakela bana ba malwetši
lapa le la bana ba ba leng ka gare ga lona le ne le tswa le fetša batho so bana ba santse ba tswa ka kua lapeng gore kgoro ya ga bolena e kgone go gatlana le tle le nyaka go tseba gore mollo o leng ka mola bana ba ba leng le ka utima ka mokgwa mokutamang gobane a go ne wa lokelwang mo go bana ba so re ya go lokiša malapa a ge re fetša ka malapa a ra lata bakhu ba e leng gore ga ba bolokelwa pelekeng ya maleba tirelo ya kuku mmago le swaretse kae ka line 4 line 4 ke lapeng le legolo la malome wa gare a kere thobela re ile phoso le hlabile pudi a ke sa gopola nne o tlo ra re rile ga ye nne gore kgone re butša matša malome re go ile go hlabiwa na re sa gopola le ya go dula fase malome a kere ye e akaretša kgoro mo radiong meropa a e sa covera ke radio gobane taba di tla radiong e le tša batho ba babedi ge di fetša di akaretša kgoro and then le ya go dula fase le mtate Malefo la bolela le yena ka taba ya meropa gore ro bereka jwang malapa santse a pakiwe go ya ka tatelano ene lapa le lengwe le lengwe ge le pakiwa go ya ka tatelano re santse re nyake batho ba maleba lapa la re a golwa kwa ke re kore kwa ga Masimini ko kwa go beilwa ga mang Sebelega mogekolo wa tate mogolo Masimini mmela ga ra golo Masimini koko mosadi wa tate mogolo Masimini beilwa ga mang o ka re beilwa mosehla beilwa ga mosehla ba bitse ka Masimini ka ra nyetšu ka alright tate mogolo wa go ga mosehla go bana ba gabo beile ngwana bokae e ka tseba ke matša malome a ile wa e tseba ke tsebe re swanetse re tsebe lebaka la re tsebe ke le a re nya go hlama malapa mabedi e re ka kry ile re last born ye leng gore ke ya gabo tate mogolo e gona re tlo tseba re lapa le la ntate Masimini re le hlamang ke la gage goba o tsoša lapa la gabo na ge ile re yena ke last born gore gore stene se le ge re ya go sebega re ya go nyaka ba gabo papage le ba gabo kokwage le ba gabo mmage a ke re stene ge re sebega malome stene sa gago re sebega ka ba ga Moremi mme kwa ga mang kwa Selešo ge wena o se last born so batho ba bantši ba dia phoso tabeng ya go bega ditene nto e riang gore le sahlele ke malwetši le sahlele ke dintwa le sahlele ke dilo tše ka moka a le sepediše dilo tša sedimo sa gabo lena gabotse a le di sepediše gabotse mo badimong a go ne nto re e direlang for solanka re bolokile a e gona dilo di santse di sepela gabotse go sasa malome o bitša kgoro ya ga Moremi o bitša kgoro ya ga Masimini le ya go dula fase la bolediša taba ye ke maikarabelo a gago malome ka ge o le gona mo gore ditene tše di be gona gobane ge ditene tše di se gona o tseba gore wena motse wa gago ge re o bega re santse re o apeela jwala ka geno pudi roba le ka geno lefata le roba le ka geno go tšo jwala le lefata ka ga geno le ya ga gago le ya go ba ya go bega motse wa gago re biditše ba geno le ba gabo mmamalome ntle le more a go ne gore o ka bega wena o nno šukate ka peela jwala wa re o bega motse wa gago o sesi o ke tla leka go mo thuša tabeng ya mahlo tabeng ya malwetši ya gage fela a se ke a tlogela treatment sukiri e ya bolaya treatment ya sukiri motho santse a itšee re tlo mo direla ditaelo tša rena tša go tsamaelana le dipilisi tša di nwang tša sukiri fela a se kebe a tlogela treatment ya gage a kere a buti le lokolle dipelo kore ke a le kgopela le lokolle dipelo le tšwe ka mola a re le tšwe go sasa le ya go bereka le ntše le nyaka stene sa mmago lena le tle le kgone go seaga le ge ka ba mokhukhu le tlo bona ge le ka tšwa ka mola le tlo kry-a bophelo mogatša malome bana ba ke ba gago ke kgopela re le o swarelana le pheleng gabotse mo ba rietšeng phoso ba kgopele tshwarelo le sesimo a le rietšeng phoso nke a le kgopele tshwarelo malome bana ba ke ba gago
mo ba rile mphoso khalema mo ba rietse mphoso ba gopele tshwarelo ke batlogolo ba gago ke a leboga se se ba emeseletso go mo ya namle ke gopela go botsiša namle re o tswela pele jwang ka bophelo ka molao malome moremi go sene boroko gape le ngwana ka no di ka bitsiwa le mashe go ne di mmitša ngwaneso ga ra fetša ka lena ka mokgwa re tlhong re ge balle ba tloga mo radiong ba ya go thušwa ka go swarelwa metse go epolola dilo ge e ka ba di gona go lwa le ditokološi ka mo magaeng le ya go no swarwa gona ka mokgwong ke department ya profo ge re tswa ka mo ba tla le hlalosetša gore way forward ke eng go tloga gone jwale mara ya gore ba tlo tla ka gae ba tlo le tshwarela metse ba tlo epolola tša go epolola le go lwa le dilo tše di leng gona ka magaeng ke ntwa mathomo ye e leng gore le go sasa e ka tsoga e direga and then tše dintšhi tša meropa le tloa go bona Mr Malefo mola and then tše dingwe tša go tšwela pele ka bophelo dikalafi tša sesi le tšona di ka thoma go sasa di ka thoma ka labone di ka thoma ka labohlano mara ye ya metse le go lokiša dilo tše di bitšang bana le go leliša bana tšeo tšona ke sure gore go sasa go tla tsoga ka tšona ge e ka ba go tla kgonagala go ya ka mokgo re hlong go berekwa le ba bangwe ka gona any question ga ja malo musore ke stress molato ke a sore ke tshwere ke stress ntate ka kapa fela bana ba ke nna ke yona ntho e kgolo e re tlišitšeng mo le malomage ga botse re makaditše ke ditshele tša bona tša maloba batho ba ne mathata magolo ene a ba dutšeng ka godimo ga gona ka molalapeng lela mara ke leboga le kgono ge ba hweditše thušo so ntho nngwe gape be ke nyako e mentiona ke taba ya bahu ba ba bileng gona ene go a se hlapišwe because ka nako ewe e re ke re ka tumelo e be re le ka go yona nna be re sene bohlale boo ba gore mohu ga a robetse go swantse go hlapišwa go tshwana le ka mmamatswala ka senke ba mohlapela ene ke gopola tabe e ile ya tshwenya mane a bona le malome a bona monnyana go ne mo be ba sepele ba fela ba botsa gore le sa apere sefifi sa mogekolo ene ke gopole ditilo ene be ke re ke tlo go botsa ka gare ga process ya go le thuša dilo tša go le hlapiša sefifi ke nana ke phati e nngwe ya thušo ya lena mohlomong le bo meropa ka gare ding o tlo le hlatlha mogalabo and then mo le sa kušeng le se ke la tšhaba go mmotšiša le lokologeng le botšišeng gore mafelelong le feleletše le kry-a thušo ye e feleletšeng re a leboga le ka re emela ka mola reception ka mola tše dintšhi re tlo di bola ka mola ka baka la gore ke nagana gore le mana ba malapa a bolena le a re theeditše go nua le gore go tlo diagalana tše ntšhi go di bola ka mola mo re feditše bana bešo ya a kry-e so malome ka kapa magagešo go sasa ke kgopela gore batho ba batlong go tla ka mola gae ba tsogele forogo re tle re kgone go ba thuša ke a le kgopela le tsogele forogo ke tlo leka go tsoga le nna ke tle ke kgone go le thuša difounu tša ga moremi ke 071 398 1508 or o ka founela 079 170 9862 go ba founela malefo go 072 133 6761 founela malefo go 072 133 6761 ka kgopelo tsogelang forogo le tle le kry-e thušo noka e gona e bulegile ke ne nneta gore tlo ya la mafelelo dipula di batametše ge ile gore bo tloga o hloka taelo ya noka batamela go sasa ke nyaka go thuša batho ba ba tshwenyang ke sedimo ba llang ba re dilo tša bona di tswaletše a batle re ba fe tlhatlho ba kgone go ba le tsela tše di kaone maphelo a bona a loke a ke leboge batheeletši ba Motse Community Radio Station ke leboge balli ba rena ba bošegong ba lekgono ke leboge ka dikgokaganyong tša leago ke a leboga thata le malome ka kapa ke a leboga malome ke go lebogile Professor Moremi a re lebogile magagešo go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ka sona sebopego se ke tšwele twede